mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapos. Maayong hapon, Sis Crisel. Mayong hapon din ha. Inday Marlene Haramilya. Amen. So, maayong hapon sa atong mga kaigsuonan, no? Atong sugdan sa pagampo, Sis Crisel. Ako ang dadon sa pagampo. Ato ta sa pagduol, mga igsuon sa atong buhi nga Dios. Karong kahaponon, mga igsuon, among welcome ang ato ang mga viewers. Samtang kita nagpaabot, no? Atong sugdan sa mga pagampo. Yes, Lord. Langitong Amahan, Dios ka nga balaan, Dios ka nga mahigugmaon, Lord. Amo kang gipasalamatan, Lord, sa lain Ginoo nga higayon na usab, Lord, nga mong gihatag kanamo, Lord. Salamat, Lord, sa kusog, salamat sa dihog, Ginoo, nga imong ibuubo sa matag usa. Bisan pa, Lord, sa imong ubos alagad, Lord, nga modala sa mga mensahe mo, imong timon, Ginoo, sa mga mensahe, Lord. Akong gidala, Ginoo, sa pagampo nga ikaw ang Dios, magdihog kaniya. Double anointing in the name of Jesus, Lord. Unsa may mga mensahe karong kahaponon, Lord God, nga imong ipaambit kanamo, Amahan. Lord, we welcome your Holy Spirit, Lord God. We welcome, Lord, your presence, Lord. Wala mi mahimo, Lord, kung wala imong tabang, Lord. Busa, Ginoo, among gitugyan diha kanimo. Bisan pa among mga kaigsuonan, Lord, nga naa sa lain-laing panimalay, Amahan. Kutob, Lord, sa maabot ani nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, Lord. Ikaw, O Dios, magaandam sa mga katawhan, Lord God, nga mapaubsanon, Lord, nga mudawat sa imong mga mensahe, Lord God. Unsa man, Ginoo, mga nakababag sa amo ang pagduol, pagdangop kanimo, Amahan. Lord, we pray nga ikaw ang Dios, maghinlo kanamo, Lord God, sa mga unahuna namo, Lord, sa mga kasing-kasing, Lord. Unsa may mga langyaw, Lord God, nga naa niini, Amahan, nga wala nimo kahimot-i, Amahan. We declare in the name of Jesus, Lord, nga ikaw ang Dios, mutangtang mukuha niini, Lord God. Lord, kaya among gipangayo, Lord God, nga hinlo, Ginoo, kami nga muduol kanimo, Lord God. Hinlo kami, Ginoo, nga makigistorya, Lord. Aron ikaw ang Dios, Lord, nga manarbaho kanamo, Amahan. Lord, dalaygon ka nga Dios nining kahaponon, Lord. Salamat, Lord, nga ikaw ang Dios mag-andam kanamong tanan. Ikaw ang Dios mag-bless sa mga mensahe. I-bless, Lord, kutob sa mga kabatanunan, hangtod, Lord, sa mga hamtong, Lord. Kutob, Lord God, sa makadungog ani nga mga mensahe, Lord, sa mga kasilinganan, Lord God, sa mga kaigsuunan nga to sa laing nasod, Lord, mga OFW, Lord. Ikaw ang Dios, Lord God, nga mutabang ka na mo, Lord. Ikaw ang Diyos, Lord, na mag-anda, magpahimutang ka na mo, Lord. Lord, nasayod mi, O Diyos, nga unsa may mga mensahe karong kahaponon, Amahan, doon na kay dakong katuyuan alang ka na mo, Lord God. Doon na kay dako, Ginoo, nga dako, Ginoo, nga gugma sa mga katawhan, Lord. Na imo na usap kaming pahinumduman, Lord God, nga kinahanglan kami, Ginoo, nga mulahutay diya sa mong pagtuo, Amahan. Lord, i-bless ang message, Lord. I-bless ang mga mensahe. Labaw sa tanan kami, Ginoo, ikaw mag-bless ka na mo. Among gisalig diha ang tanan kanimo, kini among giampo gipasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So dalay ko na tunggoy nga Diyos, no? Maayong hapon sa tanan. Mayong hapon. Kumusta man mo din ha sa inyong tagsa-tag sa kapanimalay. Dalay ko na tunggoy nga Diyos sa tumaigsoon, samtang magpaabot tukar una ta og awit makalangit og mugrito sa taday sa to mga kaigsuunan karon nga ning tan-aw. Happy watching. Naguna-una gyud tan-aw si Sister Waning Dignos. Hello, Ate Waning Dignos. Kumusta ka dira, te? Kumusta ang inyohang paghakot og yuta? Murag nang hakot sila yuta ganiha. Nang hakot og yuta. Nag-chat mi ni Day Mimi, ingon siya nga nitabang ko no si Marcos. So, naghakot man mananom siguro Day. Mananom tingali sila. Kanang ningon si Mimi nga nitabang daw si Marcos ingko patay, mangayo nagkaulo siya. Huma naman ti nag-snacks na siya pinaypay. So mo nang kondisyon kaayo. Kay huma na dig snacks. So maayong hapon ninyo dira, Ate Waning, nilang Mimi, nilang Murmur, kutob sa itong mga kaigsunan diya sa Lower South Hills, no? Samtang kita nagpaabot sa ilahang sa itong mga kaigsuonan, no? Request ta og mga awit mga igsuon. Kung wala pa mo yung request, kami lang sa mukanta dire. Sige de, kita lang sa kanta day kay wala pa may ni-request. Ingon si Ate Waning Dignos, good evening, mga duha kasis, maingga. Hapon ni mo dira, ate. Mayong hapon, sayo ta karon nagsugod, no? Kay para sayo ta mahuman. Yes, sayo ta sugod kay para dili ta maalanganin.
ang akong pasensya na kayo mo sa among tingog ha. Pakpakpak sa kagaw. Nabat. Ayaw mo kalimot mga igsoon sa pag-share. Yes. Share lang ni nato mga igsoon kay Kagawasan. diha sa atong pag-share mga igsoon nakasangyaw na taana. Amen. So arita day kanang mga awit makalangit nga kanang makadasig. Dahunog sa pagdayig kanimo lang. Dahunog sa pagsimbang. Maayong hapon sa ato ang Pastor Tito. Mayong hapon, Mayong Pastor hapon, Tito. Pastor Tito. Kanimo lang. Amen. Ato pa kusgan. Nahunok sa pagsimba Kanimo lang. Ate Waning Dignos. Hunong ang pagsangyaw. Request na mo awit dira, mga awit makalangit. Dili ko Ihunong ang pagpaampit sa kagawasang nabatunan. ang akong kusog, ilukso-lukso, o isayaw-sayaw sa imong Sis presensya. Natalia Ibon is watching. Come on. Hello, maayong hapon ni mo dira sis. Kumusta ka? Mayong hapon, kumusta? Kumusta imong pamilya, Sister Natalia Ibon? Sulukso, o isayaw-sayaw sa imong presensya, o Diyos. Akong kamot, iwara-wara, o ipakpakpakpak sa kagawasang nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Amen! Naagyotay kagawasan, dalay ko na tuboy nga Diyos, karong mga orasa. Happy watching sa tanan na tumakaigsoonan karono nga nagtanaw. Hilabi na sa Lower South Hills. Sila Amen. si Waning, Undo Waning, og ni Manoy Dani, nila ni Mimi, nila ni Ate Sanang, og ni Ipin. I-share ninyo sa tong GC. Men, share lang ta mga igsoon. So, mayong hapon sad sa tumakaigsoonan nga naa sa nagalain-laing mga lugar day. Bisag wala ron sila, wala pa ron sila nakatanaw, ato lang gyapon i-greet sila. So maayong hapon nga sa taga Negros, sila si Renildo Linggoy, mayong hapon. Amen. Maayong hapon Wow. ninyo diha, Bro Rineldo Linggoy. Yes. Nga dasig sab kaayo nga nagsangyaw sa pulong sa tong buhi nga Dios. Amen. Sis Natalia Ibon, ha. Maayo kaayo ang Ginoo mga sister. Amen. Amen. Maayo jud kaayo ang Ginoo, Sis Natalia. So, tungod sa pagkamaayo sa Ginoo no, naapagitahang tod karon. Tungod ra gyud Amen. sa pagkamaayo sa Ginoo. Mo request ko awit awit sa gugma ni no bro Oyangurin Angelo. Unya Ati Waning Dignos request ko Dios Espiritu. Oh, amen. Ato na ro pagtagad ang mga request. Yes. Awit makalangit. In the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Medyo pagaw-pagaw yung tanig soon. Every time I see your glory. Ato i-play ang request sa ato ang nag-una nga request ni Ate Waning Dignos. Request kog Dios Espiritu. Ato ni i-play mga igsoon. Amen. All our treasure turned to ashes. In the light of you. Oh, As we're singing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy. worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless,
love and restraint. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing, ayo, 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 we sing. Sis Natalia Ibon, asa day mo nagpuyo mga sister. Salamat, asa mo sa Cebu. Sis Natalia, naami sa Tisa. Sa Lower South Hills. Ang among balay, sis Natalia, doon ra kaayo. Dili ra mabugnaw ang sabaw. Mao gyud dool ra jud kaayo Sira Mrs. jud doola, magtinutok kay ra gid me, ug wa mi asin. Maghina jud me, maghinatagay asin. Maghinagtagay rag asin. Oh Dios. Naakay kuan sis Natalia diri sa Cebu. Brag nakapuyo na siya diri day sa kuan sa may Guadalupe, dapit daw Guadalupe, sa so- Langob. Oh. Sa Langob. Mama to sis no? There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength. Tanang pagdaig ra gyud nato sa tumbuhin nga Dios may Amen. igsoon. To our God, Your madness, endless, love and restraint. this is our God. So dili na to kalimtan no atong topic karon kay mahitungod sa paglahutay sa pagtuo. I-share ninyo mga FB live streaming mga igsoon aron daghan makadungog sa pulong sa tungbuhi nga Dios. Ato ning gitimahan o paglahutay diya sa pagtuo sa sugo sa Dios. Amen. Amen. Nay mga pangutana, unsaon na to paglahutay sa sugo sa Dios? Unsaon na to pagtrabaho? Dalay ko na to buhi nga Dios no sa mga mensahe nga ipaabot. So sa dili pa ta magsugod, magtukaro na ta og mga awit makalangit. Amen. Samtang after magpaabot ta ani, sa to mga kaigsuunan. So, man ani mo igsoon na to i-play ang request ni Ate Yes. Waning. Dios Espiritu. Amen. Praise God. So adto ta sa unang request, Dios Espiritu requested by Ate Waning Dignos diha sa Lower South Hills, Tisa, Cebu City. Amen. Amen. So mao gyud natong gikinahanglan mga igsoon ang Holy Spirit no para makalabang ta, para makapadayon ta mga igsoon. Amen. Iyaku magahalad, iyaku sa pag-awit kanimo, iyaku
Yes, hallelujah. Praise God. Praise God sa maong ahwit, makalangi. Amen. So, kinahanglan gyud nato ang balang Diyos. espiritu mo Yes, igsoon. amen. Nga maoy mo puno nato, di ba? Amen. Makadayig ta, makasimba ta, Amen. makalahutay ta, mga Oh, igsoon. nya. Natoy laing nga request day. Request ni Awit sa gugma, requested by Uyangurin Angelo. Awit So, sa kaning awit sa gugma, mga igsoon, paborito ni sa ato ang pastor, Pastor. dito. Oh, favorite siya niya, mga igsoon. Ingon si Sis Natalia Ibon, haha, maayo kaayo ang Ginoo mga sister. Ya. Taga-kuan gyud ay siya. Puyo gyud ay siya og kuan kanang langob sa una. Sa una. Oo. Pero karon na ni siya sa Bohol. Usa ni siya ka madasigo na to nga igsoon dahil nga nag basic pastoral Amen. Sa online. online. Online basic pastoral. No, dasi kayo ato mga kaigsuonan sa online. Amen. Nindot kay day. Naa si kuan, Brad Renildo Linggoy, dasi sad kaayo. Sila si Josefino Silang, Paran. Sis Elsie Candelario, Amen. silang Brad Josefino Paran. Daghan sa Bro Renato Inot. Amen. No, grabe kaayo ang kuan jud pagpamuhat sa Ginoo maigsuon ba kay bisan bitaw dili ba ya sayon online. Kay Bitaw. napay ka ng ang atong signal mo hinay. Nya mo Oo. kanang muputol-putol ba magtikik-tikik. So Nya. mao gid na. Pero Kuan sa jud siya kanang sakripisyo sa jud siya pero tungod kay naatay gugma sa Ginoo. Amen. Kaning awit karon maigsuon ba kaning awit sa gugma. Tungod kay nakabato na ta og gugma sa Ginoo maigsuon, wala jud makababag, no? Walay makababag sa atong pagsangyaw, walay makababag sa atong pagtuon. amen, walay So, makababag sa mga buluhaton. mga buluhaton nga gipiyar sa Ginoo. Amen. Basta na di gugma dahil sa Amen. Ginoo. So basta kay naagyo ta ning gugma sa Ginoo. Amen. Sama gyud sa una day ba nga natay gugma sa atong uya bitaw. Sa Oo. uya pa niya karon na bana na. Kay bisan og kanang kapuyon ta mo bangon jud ta. Og yun. Oh. Kaya sa dihang nagminyo na, kapuyon jud di Kapo- bangon. Ano ba? Sa una day basta mamisita day. Bisag kapoy day bangunon gyud. Bahala ka nang mamahid pas ka nang mata ba. Muta. Pero karon kapuyon, adi na mo bangon. Mao ginay kalahian. Mao ginay kalahian no, pero okay ra, di ba? Pero gugma gyapon Gugma man. kay nabali naman mao na may muluto. kamo rasad ang nagkasinabot ana. Amen. Ato ang Brad Franz M. Leon is watching. No? Kumusta ka diha, sir? Kumusta ang imuhang pagpanarbaho? We pray nga safety ra jud ka kanunay asa man ka na-assign karon. Safety ang imong pamilya, imuhang Yes, anak. God bless with God your bless family. ang Ginoo mag-uban kanimo kanunay. Amen. Bro. Si Bro Francis ni Francis Pantaleon. Pantaleon. Ay, mayong hapon Bro din, Francis sir. Pantaleon. Oh, Ikaw mayong- na usabi ni mo, bro. Bitaw, kano sa mga mo suroy nga rin. Oh, sorry nga diri sir. Amen. Oh. So, gimingaw na mi og dungan nimo og kaon diri tanan, bro. Bitaw. Francis. Oh, alin nga diri sir kay magkuanta. Tunga diri ni ka Friday. Brad Espijo Giovanni. Hello, maayong hapon. Maayong hapon ni mo diha, bro. Espijo Giovanni. Giovanni. Asa na siya day? Taga-asa ka diha. Taga-asa ka, bro. Misamis, mani siya. Watching live from Pelong to Aluran, Misamis Occidental. Mayong hapon ninyo Amen. diha. Salamat Yes, sa salamat. Ginoo. Bisag layo kay day nagkuara gyud no, nagkahiusa ba? Amen. Yan, Pinaagi salamat sa pag-share ani, bro. Salamat sa imuhang pag-share ani mga igsoon niya. Ingon siya, requested ko og song, Kristohanon Pagpakabana. Amen. Amen. Ako na i-play later, bro, Jovan, ang imuhang request. Kinahanglan gyud no nga naa gyud tay pagpakabana sa atong pagkakristohanon. Amen. Ato na rong Dili gyud nato mahiskunan. kalimtan nga anak na ta sa Ginoo. Amen. Dili na ta anak sa kalibutan, dili na ang mga buhat sa kalibutan may naghari na to kundi di gyud nato kalimtan nga anak na gyud ta sa Ginoo. Naa gyud tay pagpakabana, no? Amen. So mo na request ato igsoon, Kristohanon, pagpakabana gyud. Pagpakabana. Amen, amen. Pikasad ko sis Kristo. Pagpakabana gyud day. Ato na hisgutan karon day kana Amen. pagpakabana. Unya happy watching diha no sa usami. Salamat sa tubuhi nga buhi nga Dios sa kadasig sa atong kaigsuonan nga na hilabi na si Giovanni.
So salamat sa Ginoo sa kadasig. Maayong hapon ninyo. Kumusta? Happy watching ninyong tanan. I hope nga naglanog-lanog tangin karon sa Usamis. Oh, amen. Amen. Ato ang pastor, Pastor Ah. Gideon Candelario is watching. Dalay ko ng Diyos niya napot siya yung request kay saya Kay saya-saya. Oh, amen. Request si Pastor kay saya-saya. So, favorite daghan kayong nagganahan gid ani si Sis Violino. Violio, mayong hapon sa atong Sister Violio nga to sa Sa South Korea. na-blank tape ako sa South Korea. na vlog tape. Why? Oh. Sa South Korea. Brad Charlito Ribosquilio. Maing hapon mga pastora, dalaygo ng buhing Dios. God bless us. Amen. Si Brad Charlito, di ba? So, Brad bless- Charlito na nagliya bless sa kita, tibuok. Ate. Tibuok yuta day. Amen. Bless kita ato yahang message atong pag Friday nga. Bisag unsa kahinay sa tingog apan naglanog-lanog ang mensahe sa atong buhi nga Dios. Amen. Diba? So daghan kay tatong na po kay daghan kay siya baon. O, daghan Amen. kay siya Usa ka baon. semana to niyang gitunan. Usa ka semana gyud to niyang gitunan sa Crisel, no? So Mm. nindot natay igsuon sad no. Wilson Dinoyo is watching. So sayo kay ni siya na uli di Iron. Naa siya request, napay laing request no, Sis Oh, Crisel. daghan pa day Sunod kaning nga request is Kristohanon pagpakabana. Requested sige. ni sa tuig suon diya sa Misamis, no? Ah. Kristohanon. Si Giovanni. Ang ni-appear diri kay Kristohanong in love. Naapoy Kristohanong in love. Nasa Kristohanong in love. So, In atong love sa i-play, Ginoo. In love sa Ginoo. I-play na to, Kristohanon pagpakabana. Pagpakabana. Amen. Requested by our igsuon dito sa Misamis. Bro Giovanni Espijo. Tanawa ang kadalanan, mga batang naglatagaw, walay nag-atiman Ninutas awit sa day. ilang nga pagdako, kinsa ang magmatuto, ug unsay ikahatan nila sa katiling ba. Ninduta sa maong awit day. Makarelate kita ron. Amen. Naulipon sa salangan nagdaot sa kaumaon, sa ilang panagway tanawang daw nagmalipayon, apang sulod sa duha magsulubon. Amen. Amen. Nice kayo ang request ni Brad Espijo Giovanni. Mao ni atong hisgutan karon day kung duna ba gyud tay tinuod nga Kristohanon pagpakabana. Ato ning lantawon kung makalahutay bata sa sugo sa tong buhi nga Dios. Amen. Kung dili ba ato kagalingon ato ang atong hunahunaon. Nakinahanglan man sila, Yes. kang Jesus nga manluluwas na. Sulti na. Amen. Amen. Matag pitik Sa sa orasan may tao nga sa kinabuhi nakapsan tinuod gyud na matag pitik sa orasan. padulong aduna bay kasiguruhan umanining ginabuhi sa kalibutan. Kristohanon Pagpakabana hatagi og bili ang imong nadungog. Maayong hapon sa tong igsuon, Ate Melfa Fuentes is watching. Kumusta ka, Ate Melfa? Pag-uhay ra namo nakita si Pastor Tito na sa mga tubangan, Ate Melfa. Nasangit pa siya diri. sulti na
Nindota sa mga awit there ganang related jud ni siya sa atong kuan rondang ganang mensahe. sulti na. Amen. Dihang sila silutan lang tungo sa pagpadayon sa pagpakasala. Unyari ay ang hinungdan, wala sila masugilan, at tumangan sa Diyos kinsay paninglan. Amen. Kristohan pagpakapala, hatagi o pili ang imong natungod ng kita. Kiliban, nagkinahanglan man sila, kang Jesus naman luluwas na. Kristohanon pagpakabana, hatagi o bili ang imong nadungog o nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila, kang Jesus nga luluwas na. Mao kini mga igsoon. Kinsay magpakabana niining mga tawhana. Sulti na. Isulti na ang pulong sa tubuhi nga Dios. Isangyaw na nato mga Kristohanon. Kay kita ang paninglan. Sulti na. Oh, sulti na. Sulti na. Sulti na. Sulti na. Oh, sulti na. Sulti na. Sulti na. Sulti na. Amen. Atong pakpakan. Amen no. Dalay ko na tumboy nga Dios no sa maong awit no nga gipahinumduman kita mga igsoon kung unsa ang atong mga buluhaton. Unsa atong nakita, musugot ba lang ba di ay ta nga sa atong mga palibot daghan kita nga wala masangyawan? Kinsa may magpakabana niya na mga igsoon? Kinsa ang katong wala nakaila ni Jesus, nakadungog, nakailas pangalan pero walay tinuod nga relasyon. Kinsa man di ay ang gitawag, ana, kinsa man di ay ang mulahutay anang mga sugua, di ba kita man mga Kristohanon? Amen. So amen no. So arita sa sunod nga maong request sa atong ang pastor Gideon Candelario katong kay saya-saya. Kusang search. Kay saya-saya. Kay saya. Patipatan natin sir. Sige dai. Malayang na ni siya ang request. So, maayong naasa day ning kuan. Nay mensahe atong igsuon nga sa Espiho Jovan. Salamat, we watching. Say hello to my longtime friends, John Singkol. Friends sila Friends ni nila ni June. Brad John. Oh. Brad John, 5. Okay. Asa naman ron si Brad John? Wala pa man nagtanaw karon. So ato niya tong ingnon karon day. Na ang iyahang higala. Higala si Brother Espiho Jovan. Iya din didto sa Misamis mao ni siya. So happy watching sa tong igsoon nga si Christine del Rosario. Dalaygon ang Ginoo. Amen. Dalaygon gyud atong buhi nga Dios. Diha Inday Christine Rosario, Sister Christine. Kay saya-saya requested by our Pastor Gideon Candelario Maigsoon. Amen. Nindot jud kaayo nga kanang diha sa presensya sa tungbuhi nga Dios, malipayon jud ta Maigsoon. Siya. Maayong hapon sa atong igsoon nga si Welros
Grapa de la Cruz. Mayong Amen. hapon, Pastor, og sa imo mga kauban. Mayong hapon nga na diha. Sis Wilros, kumusta, Amen. kumusta? Dalay ko na tubuhin nga Maayong Diyos. hapon sa atong igsoon, Dai Russell Candelario, naabot na sila ni Amen. Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo, no? So mayong hapon, Wilson Dinoyo, mayong hapon ninyong duha. Duha, ang Ginoo maguban. Mag-uban ninyo. God bless. God bless sa tanan God karon. bless. Hilabi na karon nga nagtan-aw nga magpabilin gyud sa pagtanaw hantod sa paghuman. Kay nindot kay ang pulong sa tong buhi nga Dios. Kanunay nagpahinomdom o kanunay nagtudlo kanatong tanan mga igsoon. Atong igsoon Yes. sa Lower South Hills, John Abindan is watching. Yes, Maayong hapon ninyo diha. Oh, kumusta ang inyong Kumusta atong pag-barbecue barbecue nga diha? na? Kauban ni Linlin. I hope mahurot na ron. Amen. Hurot jud in Jesus Hurot na name. ron in Jesus name. Ingon si Kuan, Espiho Jovan. Bibo kaayo mga sister, nindot inyong tandem. Praise God. Amen. Glory to God. Dalay ko Oh. na tong nga Diyos. Salamat sa Ginoo, Yes. Brad Jovan. Salamat sa Ginoo sa kadasig sa kanunay sa paghatag. Amen. Uunahin sa puso ko ano man ang mangyari. Nagtanaw usab akong Jesus ugangan, ang Papa Bernabe Kauba. Amen. Maayong hapon nimo hapon diha, na, Brad Papa Bernabe Kauba. Yes, maayong hapon Ang ninyo Dios tanan. maguban nimo kanunay, magproteksyon, hatagan ka og maayong panglawas kauban sa imong tibuok pamilya. Uban sa tibuok Espiho family. Yes, dalay ko na Amen. tong buhay nga Diyos sa ilang mga kinabuhi, day. Salamat sa Ginoo sa kadasig sa tumakaigsuunan o labaw sa tanan kanunay na sa maayong panglawas. Amen. Dalay ko Amen. na buhi nga Dios no nga naghatag kanunay nato og bag-ong kusog. Amen. No, nag-renew kanunay sa atong strength mga igsoon. Mao tungod gyud na sa pagkamayo sa tong buhi nga Yes, Dios. amen. Gising sa umaga, pupurihin siya. At sa aking Aking buhay, sasabihin siya. lagi na lang uunahin sa puso ko. Ano man ang mangyari, si Jesus lang palagi pupurihin sa buhay. Pagaw-pagaw gyud mi ani mga igsoon. Kay saya-saya si Jesus ay purihin. Kay saya-saya siya ay sambahin. Kay saya-saya sumabay sa awitin. Atong igsoon Linlin, pa-request mig song Lin. Unsa inyong request diha samtang galuto mong barbecue? Unsa inyong request diha igsoon? Purihin ang Diyos natin. Saya. Kay saya-saya. Kay saya-saya. Ikaw lang. Unsa ning ikaw lang? Ikaw ang title? Or kami lang ang magbuot? Kami rin manganta? Kuya Juan? Ano ka kay kuhar ba kay natututingog day? Okay, natutungtingogan eh. O day, naku ninungduman. Happy watching sa Tagamutra. Mayong hapon sa praise tanan. God. Happy watching sa atong taga-Mutra, no? Naglanog-lanog ta diha ron sa Mutra. Madasigon kayo, Plando Yes. family, o kanya family. Unya, happy watching ngadto sa Cabarobias compound. Yes. Sila si Fidel o si Christina og nila ni Ate Easter. Tomorrow Amen. na atay baptism tomorrow, no? Yes. So, kinsa Yes. to ang willing or kanang naay ka nang gihikap sa Ginoo na magpabaptize, na atay baptism ug maigsoon. Amen. So, message lang mo kung magpa-schedule mo ana, appeal mo sa schedule. Oh, for tomorrow For na tomorrow ata. maigsoon. So, unsa ning request sa tuig igsoon ikaw lang. So, ikaw lang mao ni ba ni ang title? Ikaw lang. Ikaw lang. So natay Imo lang. Okay. So, dili ato ilaha. So, dili ikaw lang, imo lang. imo lang. Okay, so favorite sa nina mo.
Nindot kaayo ni nga Nasad awit si ko. Kuanday, si Christine Del Rosario, ingon siya, hello mga pastora, pwede ko magpa-prayer request. Imenon sa may mong pa-prayer request, Sister Yes, kung naa mo yung Christine. mga prayer request, Ah. mga igsoon, i-send lang diri, i-comment ninyo, kay nag-anda mi diri og ballpen og papel, unya amo nang isuwat ang prayer request ninyo. Amen. Kutob sa kanang gusto ninyo nga ipa-pray, kuan lang diri, i-comment lang ninyo diri mga igsoon, mag-inampuay gyud ta. Wala Amen. gyud tay laing buhaton karon sa sitwasyon sa ato ang nasod, sitwasyon sa atong kinabuhi karon mga igsoon, wala gyud tay laing buhaton kundi ang Amen. pagdangop ra gyud nga tong buhi nga Dios nya ang hiniusa nga pag-ampo dunay dakong kahimuan. Kahimuan. Amen. Amen. So imo lang. So atong sugdan no request sa ato igsoon si Dailin Lin, imo lang. Imo lang. Imo lang By yun. influence. Yes, imo ra gyud Lord ang tanang pagdaig pagpasalamat. Imo lang gyud ang tanang kadungganan Lord. Ato ning paminawon maigsoon. Ingon si Kuan, Espiho Jovan. Hello sad ko ni Kisha Mitch na minaw sad siya diri sa Pilong Dos. Aluran, Misamis Occidental. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Ako ang prayer partner, Charity Fuentes Lim is watching. Ingon siya, hello ninyo mga ate, hello cha. Hello. So, wala kay work karon cha. Hi, Cha. Kumusta, Cha? Naibuutan kaayo ni hatod og ginitubig. Supportive kaayo ni kay Oh. Coming Soon. Coming Soon, Pastor. Atong Amen, i-claim. amen, amen. Si Salamat sa Ginoo. Batanon nga gwapo si Wilson Dinoyo. Lipay kay na siya ana. Nangaot god. Tugyuta. Bisan pang kawanangan, imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Ug pagdaig, paghimaya pag-awi. Inam tag ini tubig kay. Para mawang kapagaw Oo. day. Ang galain jud ni amo ang kuan diri. Lawas. Pamati pero tungod lang gid sa tabang sa Ginoo maigsuon no. Barog. Dili ang gid nato pamation ang naa sa tong pisikal no. Kay wa jud makababag sa ato ang pagsangyaw sa atong Pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Mao gyud ni atong Tras napatay kusog Kusog. maigsuon, gihatagan pa ta sa Ginoo og kusog, Ginabuhi, gininhawa. Ginabuhi ato ginang ihatag nga tos Yes, amen. Dalay gyud na tumboy nga Dios sa kadasig sa Yes. kusog kanunay sa Karon manggod paghatag. sis Crisel, dili pwede mag feeling sick. Di gyud day. Kay atuon dayon ta. Magpili. Sikat kay ta ko magpa-feeling sick ta Oo. karon. Mao na nga bahalag feeling sick, feeling energized gyud Oh, gihapon. sa una day kay magpa-feeling sick man to sa una. Para Pabebe matagad. man to pabebe. Karon wala na ta kakita sa Facebook nga nay magpa-feeling sick. Oh, wala na Kay- pabibi day. Ayo, naara gyud mga ambulansya nga motunga sa inyo ang tubangan. Mao gyud. So tungod ni sa panahon mga igsoon uwan init unya nga to abitang naamang gyud ta karon lugar nata sa nasod nga tropical ba. Naay uwan, init, naay upat ka klase nga 4 seasons. Oh, nya mo na nga kung dili atong lawas bitaw usahay mo down man gyud atong immune system tungod bitaw sa stress, tungod pod nga kanang murag kuwang ta sa pahuway ba. Mo na nga digid malikayan nga madakpan sa taan na. No? Pero ato ra ginang isaling nga tos tong buhi nga Dios. Amen. Amen. So, si Christine Del Rosario, atong sister, ningon siya, prayer request for my anxiety. Mga pastoran, itukar na sa siya karon prayer para sa kayuhan, dalaygon gyud atong buhi nga Dios. Amen. So, Amen. kaning anxiety, common kaayo ni karong panahon na gyud. Amen. Kita gyud tanan no, halos mubati gyud taan naman. Tungod Pero- sa kabalakas yun Oo, no, sa oo. panahon bitaw. So mao gyud na naami igsuon diri sis Christine no nga mao sad niya ang iyahang gi-suffer pod. Pero kanang dalaygon na tong buhi nga Dios jud no nga kung ato ra gyud ning itugyan sa Ginoo kani man gud atong mga kabalaka, mga depression, mga bitaw, mga bati nga mga hunahuna bitaw kanang moy mupuyo sa tong hunahuna kasing-kasing ba. Kay maluya gyud ta. Oh, pero naa magi ko ana agi pamaagi ang Ginoo katong na siya nga kanang tuo lang jud mo nako. Nya
kanang ang inyong gipasan ako'y mupasan ana. Oh, papahulayon. Come to me, all of you who are heavily laden, no? Amen. Nabugatan, kamong tanan nga mga nabugatan, duol lang yun muna ko, diba? So maora gyud na ang pamaagi sa Ginoo mo, duol na amen. kita para Yeah. kanang anya sayon, ang iyang saad sayon ang iyang ipapasaan nato, no? Amen. Kaayo. Nga dili sad magsigi o kanang absorb sa mga negative. Oh. Imong Kay- likayan na to ang pagpaminaw, sa mga negatibo. paglantaw og mga sa salida bitaw kana mga news, Mga daghan na kasi tanan nagkalinlain. Kisa man sa gudi man sa itiron guday kay nagkadaghan gyud ang kanang virus ba. mao lagi niya. Mao na. Na muramag ka nang gisugod og kanang anang C niya nanay D nanay na magali V Naanage. gahapon katong V nga bisan V. kuno og magmask ka Bisan bisan na- nakasud sa sa balay. balay nya kanang wala pa jud sintomas mo kalitra na nya maglapan kag kalitra Na na walay labad sa oras kalit nagkalaba. oh kanang bil sa virus Ba Bill sa bil virus. sa virus bil sa tubig Bill sa kuryente. Makalabad sa na dayoy. makalabad oy Kami na karon ba nga ang sitwasyon jud nato karon no lisod-lisod gyud Amen. wala naglisod rong panahon na pero sagdi lang kay naamang gyud atong Ginoo kanunay nagsapnay kanatong tanan. So maayong hapon sa atong igsoon nga si Napoleon Romano Dinglasa. Amen. So, maayong hapon diha. Maayong hapon mga sis. Request ko sana akog awit ang balaang kasulatan. Amen. Amen. So, kani dili gini mangluod nato kay sayo kay taron. Oh, what you nilod-lood ron sayo kay mi. Sayo kay mi Brad Napoleon. Okay ra? Kumusta ka diha, bro? Ang Dios maguban magpanalangin sa imong kinabuhi diha Brad Napoleon. Amen. Ang balaang kasulatan. So, balaang kasulatan. Oh, Request mana ni sa ang ato request. Brad Napoleon Dinglasa Romano. Makamingaw gyud nato mga kaigsuonan jud day no. Nga kanang dili na to makita na to sila sa atong FB live streaming Yes. ba. Mingaw jud ta asa naman to atong mga kaigsuonan Kumusta? Kumusta? Mabito na usahay si Crisel nga murag usahay murag luya gyud ta ba di madas tong lawas. Oh. Nga murag maghunahunat ta nga di lang ta mag-live kaharon no pero atong mga kaigsuonan ba mingawon man sad ta. Amen. How ang Ba? masadili na to makita Oo. atong mga kaigsuonan day. Naanad na ta ba nga kada Lunes jud mag-uban jud ta ninyo. Amen. No? So balaang kasulatan requested by Bro Napoleon Romano Dinglasa nya. Di na to kalimtan maigsoon ang atong topic karong hapuna ang paglahutay diha sa atong pagtuo. Amen. No? Nya unsaon unsay pamaagi aron makalahutay ta. Amen. Sa mga pamaagi nga magmalampuson ta kay dili man gyud sayon maigsoon. Dili ingon Kristohano na ta karon. Namingon ta nga kanang Relax ra ta? Okay ra, relax ang atoang kuan natay pagtuo, yes, natay faith. Yes, kanang naa nato at ang naa nato ang dihog sa Ginoo. Pero usahay man gud need jud ta og mga pamaagi maigsuon. Di jud Amen. usahay need jud ta og pamaagi para makalahutay ta. Amen. Kay usahay atong pagtuo man gud mugamay, mudako. Nya gusto sa Ginoo maigsuon nga ang atong pagtuo mudako. Amen. Increasing, dili siya decreasing. So mo na ang pamaagi karon nga ihatag sa tong buhi nga Dios pinagi siyang alagad si Crisel. Amen. Tudloan jud ta sa Ginoo nga kinahanglan ng atong pagtuo. Atong pagtuo jud Nga maluhutay magkasaka. ta diha sa sugo sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. So ingon si Brad Espiho Jovan, ingon siya ayaw lang sad og undang mga sis. Amen, Dili kanang gyud. mo undang alkansi na siya. Kana So, magali magluya-luya si Crisel Alcansi. man kana di ba? Ayaw pagluya-luya sa pagdayig kaniya. Oh. Umana. So atong paminawon ang request sa atong igsoon bala ang kasulatan. nila nasayran nga hangtod sa katapusan kini dili pwede bilisan bisan kinsa pa man. Amen. Basa ang balang kasulatan. Basaha ginaigsoon, ayaw gina-display. Abugon ra na. Maabog ra na ayaw kahadlok magisi. Kana Basaha gyud na. pasabot gibasa na og nagisi na siya. Pero ilan sa tuyo agisi aron ingnon nga gibasa. Imura sang o anon sumo na maigsoon no. Importante gyud natin pagtagad sa pulong sa Ginoo. Amen.
Labi na karong panahon na dahil nga kanang kuan jud siya ba kanang naagyutas kalisdanan mga pag-antos unsa gyud angay buhaton nato muduol ra gyud sa Ginoo basahon nato iyang pulong kung gusto ta nga makigstorya sa Ginoo basaha iyang mga pulong ug atong mabati ang tingog sa Ginoo. Amen. Importante kayo ng tingog sa tong Ginoo. Kay basig ang atong gipaminaw tingog sa kalibutan mo resultag anxiety. Basa ang balat. Na I request Rolly Bardon, hello mga pastor. Mo request unta ko og kanta Above All Power og Saad sa Dios. Kaning Saad kaning sa Dios. Saad sa Dios ma-play ni nato Brad Rolly apan kaning Above All Power murag maglisod ta ani basig i-mute ta sa FB. So, ingon na tong Pastora Iglen diha sa Tarco, maayong hapon sa duha ka alagad sa Ginoo nga gwapa. Ug sa tanang mga viewers maayong hapon ang Dios magapanalangin sa tanan. Request kog song kay Saya-saya. Basta na kanunay ang Ginoo sa atong kinabuhi, malipayon ta kanunay bisan sa mga kalisdanan. Tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. Amen. Tinuod Okay yun na. na siya. Mabitaw na diya sa Salmo 16:11 maigsuon nga nagingon diya si David no gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Amen. Ang imuhang presensya may naghatag kanakog tumang kalipay ug katagbawan hangtod sa kahangturan. kahangturan. So wala di makahatag na tong kalipay maigsuon, way makahatag na tong katagbawan, ang presensya ra gyud sa atong buhi nga Dios. Amen. So ato play Ang request ni Kuanday, Rolly Brad Bardon. Rolly Bardon, Saad sa Dios. Yeah, Saad sa Dios. kay saya ang request ni Pastora Eglen man naman ni siya. Oh, so kay na iglen ang kay saya-saya request So ni after Pastor ani Gideon mga Candelario. request, after ani so magsugod adto na na ta ta. sa kanang mensahe. So mga igsoon, ayaw mo kalimot sa pag-share aron daghan makadungog sa pulong sa tong buhi nga Dios. Amen. So kay saya-saya wala na to siya Ate Iglen. So na play na to ganiha. Saad sa Dios requested by Brad Rolly. So Raquel Sabanal, ingon siya mayong hapon Wow. mga gwapa ug mga dasig nga mga pastora. Amen. Dalaygon kaayo ang Dios sa inyong kinabuhi. Gimingaw na ko simba diha maulang gihapon kadaghana pastora. So Sis Raquel Sabanal, kumusta mo diha ni Brad Ryan no? Ato ang panimbahon is limit ra gyud 10%. O kanang gi-maintain na to ang social distancing o niya with proper jud protocol na to face mask o niya kanang 10% pa gyud sa pagkakaroon. Amen. So Oo. dili pa ta makakuan karon no Yes. kay nibalik og stricto. Oo. Pwede ra gyud mag social distancing ra gyud ta no. Gimingaw na sa amin ninyo. Pero ayaw lang mo Sis Raquel kagool. Sabanal. Kay naara gyud ang atong FB live streaming nga Amen. kanunay ra gyud nga kanang nag-live para sa pagpaabot sa mensahe sa atong buhi nga Dios sa tagsa-tagsa ka panimalay. Amen. Amen. Ana man gyud ang mga Kristohanon sa Crisel, mingawon jud na og simba. Amen. Nindot Diba? jud mo simba Di gyud dai. ta ka dili gyud makumpleto ang ato ang simana, Simana, ba? kung Dili wala ta ka ka simba. kasimba. Amen. Atong pastor, Pastor Jonel Casilaw, ulit tao na tong pastor. Maayong gabi Maayong diha, gabi ni mo dira, Pastor Pastor Jonel. Jonel Casilaw. So naaday tay igsuon karon nga si Brother Rinel Dolingoy, maayong gabi diha. Bro Rinel, kumusta man mo? Pastor Jonel. Pastor Jonel. Pastor Jonel, ulit tao na mga pastor. Amen. Dalay ko na tumbuhi nga Dios no sa kadasig yun nga gibutang Amen. bless kayo taan ni ato ang ulitaw nga pastor bless kay taan ni siyang kinabuhi no bisag asa ibutang gyud madasigon kaayo. Ingon si Rinel, mayong gabi ninyong duha, Pastora Crisel A.P. Abindan, Pastora Marlene Haramilia Pipito, ang Diyos magpanalangin. Amen. Amen. Ayong Salamat. Gabi ini mo diha Brad Renel Dolingoy. Kumusta man Congratulations sagda? sa imuhang new baby. Ang Ah, Dios amen. bitaw kana. Ang Dios buntis iyahang wife mo. Amen. Nya. Salamat sa Ginoo. Diyos mag-uban, Blessing jud siya. mag-protection gyud.
blessings gyud and provisions ihatag sa Ginoo. Amen. Nya, Ato nang i-claim. gikan karon hantod sa paggawas ni baby, healthy ra gyud sila Healthy ni ra gyud ang Mami. bata. Yes. Oh, hasta ang mami niya. Kuan jud day kanang nagyud kanunay sa kadasig jud si Amen. Renel Dolinggoy, makadasig jud. Tinuod jud na Makatakod, si Jesus. makatakod jud yang kadasig. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo no, nga bisan even layo ni si Renel Dolinggoy wala ni nato makita pero kanang duol ra gyud ma-feel gyud nato nga tinud-an na nga Maritson. Lahi ra gyud ng mga Kristohanon sa Amen. Crystal Even Lake. ni ato mga kaigsuonan karon nagtan-aw karon sa FB live streaming. Salamat sa Ginoo sa kadasig kay mabati gyud namo ang inyong presensya even nga diha lang ta sa kahanginan nga magkakita-kita. Amen. Kumusta Siya. diha If mga okay, pastora, pastora? tuman lang yung tahan ni Pas para makatapang frontliner nato. Sige, live lang sa mi, ani. Amen. Amen. Oh, Live so- lang sa ta. Mao ni Sis Raquel sa banal, kita mga Kristohanon, kita gyud dapat ang mangulo bitaw sa pagpatuman ana. Amen. So, Iligid kita ang makuna-una og pabadlong. amen. So, Brad Rinel Dolinggoy, okay ra mi diri kamo diha. Kumusta man mo diha, Brad Rinel? Emeline Camones, good evening mga pastors. Maayong gabi ni mo dira. Sis Emeline Camones, asa inyo ha sis? Oh, mayong gabi. Asa inyo ha sis Emeline? Ang Dios magpanalangin sa inyong Yes. mga kinabuhi. Palihog mi og share ani kutob sa maabot ani nga programa no. Atong i-share mga igsuon aron daghan ang makakita. Amen. I-share ninyo mga igsuon kay nindot kay ang mensahe sa tong buhi nga Dios. Karong mga orasa. Ginoo, nagsaad ka. Rinel Dolinggoy, ingon si Brother Rinel. Pastor Jonel, kumusta naman ka? Mayong gabi ni mo, Pastor Jonel. Kasilaw. Kumusta, Pastor Jonel? Asa naman to atong ulitaw? Bragto ang atos pikas. Nga. Okay ra kaayo ni atong Pastor Jonel. Katong pagdagyo pag Sabado na atoy mga kuan na ato sa mga nadawat nga mga guides, mga tips saon pagpaninguha. Ikan sa atong Pastor Dodong Aranyo pod. Ingon si Espiho Jovan. Say hi sad sa akong anak, si Iyana Espiho. Naglantaw siya karon. Hello! Shout out kan ha, Iyana Espiho! Amen. Maayong Salamat. gabi ini mo diha, Diana Espiho. Salamat sa Ginoo kay nagtan-aw. Dalay ko na tubuhi nga Dios no. Happy watching. Amen. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan nga ha, mga Espiho family. Salamat sa kadasig kanunay kalig-on, dugang kusog. Ang Dios magaprotection kaninyong tanan nga ha, sa tanan nga taga Osamis Occidental. Praise God. Yes, hallelujah. Sumotoy katapusan na to nga request, no? So ari na ta sa kuanday. Ibilin Kamunis Kaimbol. Taga Kaimbol ni sila. Taga Kaimbol. So sa Amen. kumusta din ha sa taga Kaimbol. Dalay ko na Sa tubuhi nga Tisa gihapon Oh, niya sa Kaimbol. Tisa, Kaimbol. Ato ra pud ni silingan. Silingan ra sa Lower South Hills. Kumusta din ha sila si Tina. Kumusta mo diha mga igsuon? Ato ning i-share. So arita sa pinaka-importante ang pulong sa tumbuhi nga Dios. So ayon ninyo sa Lower South Hills. Kumusta din ha? Naay ni Echo. Okay. Ni Iko. So salamat sa Ginoo no. So arita mga igsoon namoy mga Bible, please open inyong Bible nganhi sa Mateo 16:21 ngadto sa 28. Mateo 16. Kapitulo 16:21 ngadto sa 28. Sige, atong dunganag pagbasa mga igsuon, no? Amen. Ang title ani gipasidaan ni Jesus ang iyang pag-antos og kamatayon. Sakto ba, Amen. Sister Cel? Mao na siya day. 21, sukad ni atong higayuna, giklaro na gyud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinahanglan mo adto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hodeo ug sa mga pangulong pari. Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako.
Tungod ni ini gidala siya ni Pedro layo sa uban o giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miatubang si Jesus og miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Usa ikaw kababag sa akong agianan kay ang imong huna sa tao ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kun ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon ni ini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi mahitungod kanako makabaton ni ini. May makakuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini. Ani ay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nila ang anak sa tao nga moabot aron maghari. Ang Dios magpanalangin sa mensahe. Amen. Ampo ta mga igsoon. Amahan na mo nga balaan, Dios dalaygon ka. Salamat sa imong mensahe nga karong mga orasa. Ikaw maghahatag ni ini og panabot, Lord. Ikaw Yes, Lord. maghatag na mo ugian ni ini nga amo kaning masabtan Ginoo ay imong mga pulong. Ikaw panalangin ni ini sa tanang mga katawhan karon nga naminaw nga masabtan kaninila, Lord. Og labaw sa tanan, Lord, nga ang mga pulong Ginoo dili mo labay nga kawang og daw na kami masabtan og labaw sa tanan among magamit sa among pagkinabuhi nining naong sa kalibutan. Dalaygon ka nga Dios, ikaw magadihog ka namo, magagiya sa tanan nga pulong nga imong ipaambit sa tanan nimong mga katawhan. Kaning tanan among itugyan og isalig diha lamang sa imbalang anak nga si Kristo, ang tanan magaingog amen og Amen ug amen. So dalaygon na tuboy nga Dios, no? So, atulad taon diha day ba, sa dili pa ko magsugod day, mag-introduction una kog kaning kaning istorya. So, Nganahan ko anang istorya day ba. So, ang ato maning gitimahan og paglahutay diha sa pagtuo. Paglahutay diha sa pagtuo sa sugo sa Dios. Unsaon man nato paglahutay diha sa sugo sa tungbuhi nga Dios. Karong panahon na ba, kung imo bitaw latawon, makalahutay pa ba ka tanong nga doon na may daghang hagit sa tong kinabuhi? No. Kung atong tanawon, lisod lisod yun makalahutay. Labi na karon nga tagalingi, makadungog tag balita nga virus diri, baryan ngadto, injection diri, injection dito. Makaingon ta ba nga unsa na lang kaha nino? So, kung sugoon ta day, nako sa una, ako sa nikuan, sa una day, nga kung sugoon ta sa atong mama, kung yan, sayon ra, dali ra nato tumanon. Pero kung lisod, so sahay doon na gyud tay kanang pag-atras. Kanang bagulbol pa. bagulbol ta, dili ta mo sunod. So sa una day, kasuway ko ba nga, sa una wala pa kay mga kurente, daghan pagkasagingan, daghan pagkasabutan, ya gabiin na, suguon ta sa tong mama, di ba? Maingon dayon ta nga, kanang, ma, di lang ko mo sugot, oy, kay naiungo. So hadlok ta no, kanang hadlok ta ba nga, suguon ta, kalabing makabati ta og kanang kahadlok ba, di ta makasugot bitaw, dili ta kanang makalahutay ba, mudayon di ta reklamo. Pero kung atong tanaon, kung natay kahadlok sa tong mama, pugson ta nga, ingnon ta nga, sige na, nak, palit na ngadto. Labi na, kanang pangunahong, kanang palit dito, asin, ginamos, gas, mao man gyud na sa una jud sa ang una, number gas, one nga. kay wala pa may suga. Oh, wala pa may suga jud kay kaabot pa man mi nga mingaw pa bitaw niya. Ngit-ngit kay mi mo to nakaana ko ba nga kanang masugot jud bitaw ka sa sugo bitaw. Labi na og kanang kuan kanang bisag natay katalaw. Pero mao gyud nay kuan ato mga Magdagandagan igsuba. ra taan na Magdagandagan sa ra. sel, Magdagandagan ra pero musugot. Oh. Pero makalahutay sa pagsugot sa Nagkurog sugo. pero nituman. Pero nituman. Ah, Mao na amen. siya. Nindot na, no? Unsaon na to ba? Mao ni tanatong tanahon diha bitaw nga sa karong panahon na daghang hagit na to makalahutay pabata sa sugo sa tumbuhi nga Dios. So unsaon na to paglahutay diha sa sugo sa pagtuo na to sa sugo sa tumbuhi nga Dios, di ba? Kung sugoon ta, kung musugot ta doon na magyutay pagtuo sama sa kanang katuwa tong igsoon bitaw na bless mod mi ba nga kanang gisugo pag nga ang electric fan kung wala ka nituman so di gyud na mapawong way mahitabo. Pero kung nituman ka adunay kung mahitabo. nangandira ka nga mapaong,
Di ka na mapaw. Okay mo ra Pero nang kung mulihok tutukan. ka, o, kung Nagi mulihok ka, mahitabo. nay mahitabo. Oh, nay mahitabo. So nindot kay day nga unsaon na to paglahutay diha sa pagtuo sa Dios. Una mga igsoon. Kinahanglan nga nasayod ta sa sugo kanato. Kinahanglan nga amen. nasayod ta unsay gisugo nato. Kay basi gisugo ta unya wa ta nakahibaw unsay gisugo. Oo, magpataka rata. O magpataka ta, usahay sad ka na wata kay baw, unsaon man sad nato pagkihol. Kung wata kay baw sa unsay gisugo. So, ug wala ta kay baw sa gisugo sa Dios nato, dili gyud ta makalahutay, dili gyud ta makatuman, dili gyud ta makasanong, dili ta makasugot. Kinsa pa man di ay. Kinsa may masayod sa sugo sa Dios, be. Kinahanglan Kinsa. aware gyud ta, Kinahanglan unsay sugo makahibalot sa ta. Ginoo. So, unsa may sugo sa tong Dios. Be. Kinsa may nay mga tubag. So, ako jud ning kuanon day kanang unsa jud katong dana nato Kristohanon jud ta ba? Oo, nasayod ba ta unsa nasayod atong ba ta trabaho? unsa atong trabaho? Oh, basig ka nang wata kahibaw ba niya. Sige tagunahon na maong wala ko nilihok, wa man sa ko kahibaw. Oh, wata kay baw kinahanglan makahibaw ta. amen. Basig ka sabay-sabay ra ta nya. Sabay-sabay ta nya wa jud ta nay sabtan di ay. So, ato nga blihon sa Mateo 22 day 37 ngadto sa 39. So unsa man gyud di ay ang atong sugo, labing importanteng sugo sa atong buhi nga Dios. So akong basahon sa Crisel, Oh. si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugma ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Amen. Amen. So mao no, unsa gali to mga igsoon, labing dako og labing importante nga sugo sa atong buhi nga Dios, higugmao na to siya sa tibuok na to kusog, kalag, kasing-kasing ug hunahuna. So, kana una na siya, ikaduha higugmao na to atong isigkataw. Amen. Karon, kung duna tay paghigugma sa atong buhi nga Dios, kung duna ta, makasugot ta sa iyang sugo, dili. Makasugot si Crisel. Oy, amen. Tinuod Di ba? na. Amen, mga Kaya Kristohanon. kana bitong mga nag-uyab kung unsay sugo sa kanang uyab, tumanon man gyud Amen. kinahigugma man. Oh, unya, ingon din siya nganha sa Mateo 28:19-20. Unsay giingon nganha? Mateo Oh, Mateo 28:19 hangtod 20. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugukan ninyo. Og hinumdumi mo ni saad sa tumbuhi nga Dios, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. So unsa gali ang sugo sa atong buhi nga Dios? Himua ang tanang katawhan nga akong tinun-an. Kinsa may gisugo ana mga igsoon? Amen. So kita gyud na tanan. Amen. Tanan nga ni tuo. Tanan nga mitoo aduna gyud nay sugo. Unya, kung di ta mo tuo, unsaon man nato pagtuman, unsaon man nato paglahutay. So dili gyud ta kalahutay mga igsoon. Mao na ato ang trabaho. Yes. So aduna tay trabaho. Kung imo taon, gipasidaan ni Jesus Christ, gipasidaan ang iyang pangapag-antos, paglutos. Kani bitaw sa first verse nato day sa 21, akong basahon day. Mateo 16, imong taon ato ning hubaron, ato ning pisa-pisahon. Mateo 16:21. Sukad ni atong higayuna, giklaro na gayod ni Hesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an, kinahanglan mo adto ako sa Jerusalem paantuson pag-ayo sa mga munuan sa mga Hodeo, sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw nabanhaw ako. Amen. Kung imong tan-awon ba, gipasidaan na daan. Gipasidaan na ni Jesus Christ ang iyang mga pag-antos, paglutos. Walay alagad sa Ginoo nga dili mag-antos. Kay giklaro gyud na ni Jesus. Dili sikreto. Dili Giklaro sikrito, gyud. giklaro. So giklaro gyud ni siya bitaw nga kanang kinahanglan ang mga Kristohanon Moagi gyud. mag-antos. Moagi gyud pag-antos. Moagi gyud mga pag-antos, mga paglutos dinha sa
pagtuman sa sugo sa atong buhi nga Dios. Amen. Ingon nga nahigugma ta sa atong Ginoo, sumuagi ta ni ini. Kay mutuman man ta sa iyang sugo. Kana bitawng bisag kanang dili nato makaya apan kay naa ang Ginoo day mutuman gyud ta. Dili man gyud nato kaya. Sis dili Crisel. dili nato makaya. Dili nato kaya kay unsa ra gud atong kinabuhi sa una? Maglisod pa man kitag tuman sa atong ginikanan. Kana pa ang Amen. bakahang sugo sa Ginoo. Oh. Pero tungod lang gyud na sa atong gugma nga sa tumbuhi nga Dios. Amen. Nya tungod sad sa tabang sa Ginoo. Amen. So giklaro no nga sa ato karong paglakaw mga Kristohanon, ingon nga kita mangyud ang gihatagag buluhaton sa atong buhi nga Dios. Kita mangyud ang gihatagan ani. Unsa may hagit sa to kinabuhi karon nganon dili ta makapadayon. Kung imong lantawon, Sister Marlene, kung imong lantawon karon di ta makalakaw tungod sa kanang hadlok kaayo atong palibot no, mga kanang COVID na ay Ay Delta, na ay virus, COVID, na ay unsa pa nang Vilsa. na ay daghan bitaw nga virus bitaw kung imong lang taon ba kung imong lang taon karon ba diri lang sa bersikulo bitaw ato magyuning kanang pag-antos ato magyuning maagian gigiven na magyud ni siya unya mahadlok ta nga si Jesus Christ mismo maoningon nga gipasidaan giklaro na giklaro na ni siya unya sa dihang giklaro na nya karon kung imo lang taon karon kita na ni naana na ta karon sa katapusang mga adlaw gipasidan-an na ta kung mahadlok ba ta mutalaw ba ta sa pagsangyaw kung imo lang taon sa Lucas 4:18 unsa maluhaton nato Unsay trabaho sa unsay usa ka trabaho sa Kristohanon. usa ka Kristohanon kana bitawng Kristohanon pagpakabana katong ganina nga request kinsa pa man day magpakabana ato di ba kita man mga igsuon kinsa pa man day mulihok ka ng mga trabaho unya kung mutalaw ta napakatay mahimo tungod sa virus karon hinumduman nato kung magpabaksin naay nadunggan nato patay naasay nagamping wala nagawas-gawas mao gyapon na COVID patay gyapon patay buhi muratag ka nang kuan karon ba asa ta paingon patay nya bisag asa ta paingon patay importante nga mamatay ta nakabuhat ta sa ato ang mga trabaho dili kay mamatay Dili ta mauwaw matubang sa Ginoo. Amen dili ta mauwaw nga matubang sa Ginoo so kung imo lang taon diri si Pedro sa ikaduha bitaw kaning sa 22 ingon din diri sa 22 tungod niini gidala siya ni Pedro layo sa uban og giingnan dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo tawara unsa may nahitabo ni Pedro di ba nahadlok mao ni siya ikaduha bitaw nga kanang kinahanglan nga makalahutay ta diha sa pagtuo sa sugo sa Dios ikaduha dili magtinalawan Amen. Amen. Mga kalawan ba ya? Wa dyan ay luna nga to sa oh Maria dili sa magtinalawan o maghunahuna sa iyang kaugalingong kaayuhan kung imong tan-awon si Pedro nahadlok si Pedro day kay bao man siya nga paantuson kay gipasidaan god pasidan-an nga mao ni buhaton sa mga kadagkuan nako mao ni mahitabo nako ngadto pero ang nahitabo siya ni bati siya og kanang dili lang unta na mahitabo Ginoo ayaw lang unta pero unsa may giingon ni Jesus Christ Action siya kabalaka. aksyon siya og kabalaka ni talaw siya niingon siya nga giingnan siya ni Jesus nga pahawa sa tanas imong latawon nga ri sa 23 mitubag si Jesus og mingon kang Pedro pahawa sa tanas usa ikaw kababag sa akong agianan kay ang imong hunahuna sa tawo og dili Dios Amen. amen kana bitaw mahadlok kana bitaw kanang ang kaugalingon ra bitaw ang hunahunaon Kanang mahadlo ka, mutalaw ka, dili na iya sa Ginoo. amen Oh. mutalaw kung imo tan-awon karon day karong panahon na daghan jud kistanan ron ang makapatalaw nato makapatago nato sa tumbay no kanang dili na ta mo gawas hadlok ta pero kung sa tinuod lang kung imong tan-awon jud sa gawas kita baya ang naay kita gyud ang naay kanang tulubagon kita jud ang naay sugo kita ang naay kanang
buhaton. Hilabi na karon ang mga katawhan karon ang katawhan karon uhaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Uhaw kayo daghan mga tao karon nga karon nakaila gusto sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Di ba ang trabaho nato pagsangyaw man sa iyahang pulong? Unsaon man nato pagsangyaw kung magtinalawan ta naarata sa tong balay dili halos mo gawas. Mahadlok ta, patay og buhi, mamatay man gihapon ta. Asa man gud ta paingon padong man gihapon ta patay. Balag mamatay basta naata sa Ginoo. Amen. Amen. So dili ta mahadlok, dili ta magtinalawan aron ta makalahutay sa pagtuman, sa pagtuo sa sugo sa tong buhi nga Dios. Amen. So dili magtinalawan. So why tinalawan? Walay talawan nga O Kristohanon. kay imong tanawon day si Pedro day kanang sa diha bitaw kanang naagid ang katalaw niya, hadlok siya, wala na biya niya ang kuna si Jesus. Maog yun. Oh. So nahadlok to siya nga basing maapil siya ba. So maog yun na ang usapod mga igsoon nga dili gyud ta kapadayon kay naay kahadlok. Mahadlok bitaw ta sa mapatay sa tong lawas ba. No? Natay mga kahadlok ba dili ta makapadayon. So maog yun na. So padayon si Crisel. Oh, ato na mabasa diha day kanang tawhanon nga kinaiya ba kanang naghuna-huna siyang kaugalingong kaayuhan. Dili kaayuhan ngadto sa iyang isig kataw. Amen. Ato nang basahon sa Roma 8:5. Ato nang basahon diri sa Roma 8. Teka. So naguna-huna sa kaugalingon. Oh. So mao bitaw nga ningon si Jesus nga ang buot mo sunod nako kinahanglan did-an niya iyang kaugalingon. Magpas-an siya sa cross matag adlaw niya sunod jud. Mo na nga tong kaugalingon kung naanata ni Jesus no wala Ari na lang na ko sa kalimtan na tong kaugalingon. So, ari ko sa cellphone na lang magtanaw sa Bible kay dali ra. So, arita sa Roma 8. Ikaw diha day kay parag malibat ko sa kuan. Roma 8:5. Aha, atong tan-aw ni. Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. Amen. Amen no? Ang mga tao di ay nga igsuon nga wala maghuna-huna siyang kagalingon, naghuna-huna na og espirituhanong mga butang. Dili na mahadlok magpaambit sa mensahe sa tumbuhi nga Dios. Pero karon doon na tay mga hulga, doon ay mga dapat sad naa tay sundon. Proper lang sad protocol. So mo follow lang sad ta sa protocol para dili pod kita ang hinungdan. Daghang pamaagi si Crisel nga makasangyaw ta. Amen. Daghan kayo pamaagi magamit na to ang social media. Amen. Sama ni ini. Dili lang bitaw ta kanang mahadlok ta. Daghan kay karon bitaw daghan kay tagkabalaka. Daghan kay ang hagit sa tong kinabuhi karon paron dili ta makapadayon sa pag-alagad sa tong buhi nga Dios. Magina Atong ang ma-relax role. bitaw. Yes, mao na yung role ni Satanas gyud si Crisel kay wala man niya mapugni si Jesus nga pakamatian ta. So, ang gusto na sayawa nga mapugnan ta sa pagpagamit nga to sa mga buluhaton. Mapugnan ta ba nga makasulod ta sa gingharian sa Amen. Ginoo. So, Unya, double time sa dang yawa. double time sad. Pero karong panahon na abtik kay ang yawa, abtik sagtang magsangyaw. Amen. Amen. Awas sa size, day Roma size, utso nga to size, ingon diha, ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon. Apan ang paghunahuna sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Nganuman, nganong musampot sa kamatayon, ang mga tawo nga dili na makanahuna sa mga sugo, sa mga buhat, sa pagsangyaw, makawala ang kadasig. Amen. Mawagtang ang kadasig, ang mupuli, ang kabalaka, unya musampot sa dili malinaw nga hunahuna. Musampot daghan, musampot nga unsa man daghang anxiety. Puros na lang kabalaka. Kini ba yang mabalaka si Crisel kanang mabalaka ba kita na amang gyud taron sa pandemic kanang giingon ni Brad Renildo Linggoy o nga pandemic, plandemic, scamdemic. Oh. Diba? So kita ra man gyud kuan ani ato ang kahimtang karon no. Naara gyud nato ba unsaon bitaw nato nga makontrol ni nato ba nga sitwasyon. Kay ngano ang ato ang kinabuhi gyud maigsuon kung maghari gyud ang kabalaka di man gyud ta kapadayon. Di gyud Kay ngano man kapadayon. magunahuna man ka iglantaw nimo ayay way bugas. So unsaon naman lang ni ron mabalaka ka nga way
kuan so ang mga buluhaton nga gipiyal na sa Ginoo nabalaka man katungod kay wala na tagiltil na inyong sudlanan sa bugas magunahuna Amen. na kaasa ka Asa na Oo, ta paingon, so naa na mga ani? mabiyaan na mga buluhaton so Oo. mao na mga igsoon dili gyud na nato pahariyo ng kabalaka importante di man sayop manarbaho ta dili sayop nga Amen. magnegosyo Dili ta gyud. dili sayop nga manginabuhi ta apan ang diha ra gyud ta masipyat maigsoon kung mas giuna pa na nato mas kita mas kita gi-control sa ato ang negosyo kaysa bitaw dapat unta nga kitay nagkontrol ana kita na noy gi-control so wala na tay panahon nga tos pagtuon sa pulong sa Ginoo ang mga buluhaton nabiyaan na so diha na ta dapita mapakyas. Amen. So mao na siya no nga kung magkanunay lang ta nga maghuna-huna sa tong kagalingon, unahon na to tong kagalingon, dili ta maka buhat sa ato ang part nga sugo sa to mo bitaw na mga igsoon nga kinahanglan na sayod gyud ta kung unsay atong buluhaton. Amen. Kinahanglan nga nasayod ta unsaon man nato pagtuman sa sugo sa Dios paglahutay kung wata nasayod kung unsa atong buhaton. Oh, unya na ay mga hagit. Kung atong lang taon ang hagit, gipasidaan na. Even si Jesus Christ, siya mismo, nakasinati siya. Pero giunsa niya, na ay mga kanang buot nga kanang mulihay, kanang makalihay, pero wala niya gilihayan. Ingon siya, pahawa sa tanas kay babag ka sa ako ang agianan. Kung imo lang taon ba, unsay nakababag na to? Usahay manggod, dali ta maminaw og kanang mga balita. Dali ta maminaw og kanang mga negatibo. Mga tambag sa Mga dautan. tambag. Kanang sa kaayuhan ra para sa tong kagalingon. Wala ta nasayod nga dako ba ta? Dako kay taog kanang buhatonon. Hilabi na una jud mga igsoon sa atong pamilya. Sa inyo bang pamilya karon naka-Bible study pa ba mo sa inyo ha? O mo na din na nakapaambit pa ba ta sa mensahe? Sangyaw pa ba ta sa ato ang mga igsoon? Bisan igsoon na to sa dugo, sa to kaparintihan, kanang bisan sud sa atong panimalay, naa pa ba ta ana karon panahon na? Nakabuhat pa ba O na? nakabuhat pa ba ta? Wala ba kaha ni hari ka nato ang kabalaka? Wala ba ka ni hari nato kung unsay kanang angay natong kanang atong kaugalingon nga kanang kahadlukan nato way bugas, mo masagyuday no? Kaysa kana bitong karon tungod sa kalisod magunahuna ba gyud ta ana? Kana sa jong Kristohanon sis Crisel kaning mensahiya may suon alang ra gid ni sa mga Kristohanon. Kristohanon ni siya. So ang usa ka Kristohanon gyud kung naa niya ang pagkabalaka naa niya ang kahadlok naay time nga mo relax na siya. Mo relax. Ang kuyaw kung mo relax kana bitong mo relax na og dugay mo parking ba niya sa panahon nga mo relax baya ka ang yawa mo double time sad baya na sa ato. Amen. Oh, naa Mo sad na gyud nga. na siya. Oh, sama sa usa ka sakyanan sis Crisel ba nga mo parking bitaw kay pahuway sa kubi kay murag gikapoy namon ko ani oy kadaghan na ba natong ginahuna ani daghan na kitang kabalaka mo relax sa kubi adto sa kuog asa ko ani unya sa panahon nga mag relax ang usa ka Kristohanon maigsuon ang yawa diha na siya musulod di ba so dili gyud natutugutan nga ang atong pagka-Kristohanon natay pagparking kay para sa sama sa usa ka sakyanan mga igsuon kung mo parking ka diag usa ka bulan maunsa man na ang sakyanan maabog-abugan no malapok-lapukan unya naa na nay mga guba-guba nasamot og mo parking kag usa ka tuig di ba sis Crisel kung mo Amen. parking kag inana kadugayon sa imong pagpangalagad kay gusto ka ma-relax ay mag-relax ako oy mura maglisod naman kay ni oy kanang Amen. dili sad maayo o naasad ba yay rason ni mga Kristohanon di sad ba ya maayo nga watay pahuway. Amen. Ya, ang kuyaw og nang nagkuyaw og nagpalabis og pahuway. Palabis sa pahuway wa na sa Oh. dagbuhan. Murag taas ang pahuway na mubo na sad ang trabaho. Amen. Ah, Mao na mo ang trabaho no. So mao na siya no mga igsoon no. Unsaon na to paglahutay. Unya, ikatulo mga igsoon, lig-on og baruganan. Dili madani. Dali-madani. Oh, kinahanglan nga maminaw sa mando sa espiritu sa Dios. Amen. So tingog sa Holy Spirit. Holy Spirit. Tingog sa Holy Spirit. Kung imo bitong tan-awon karong panahon na, daghan kitag tingog nga badunggan ba? Amen. Nagkalain-lain na lang. Doon na tayo mo talo ta. Karon bitaw day, nagyoy time nga kanang, nagyoy mo request na to, nga mo ingon jud nga, need sila og pulong sa Ginoo, maka Bible study, bata didtong dapita. Pero usahay bitaw no, naa atong kahadlok.
Duna, Naa, naata yes. kay labi nang dili sa tamo adto kay bawal na protocol na kanang daghan jud kay taghagit aron dili ta makapangalagad sa Ginoo. Dili na to masangyaw ang pulong sa Ginoo ba. Hilabi na karong panahona. Lisod kaayo ang pagkuan ron, lisod kaayo ron ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo kay tungod kay dunay gi kanang gilihayan nga mga Doon na tayo gi-follow nga naatay protocol. gifalo nga protocol karong panahon na. Unya sa dihang nuna tagi palo protocol dahil niya naaman say doon naman say katawhan sa Ginoo nga uhaw sa pulong sa Ginoo. So atong paminawon ba asa ka tadapita ana no? Kamo mga igsuon sa inyohang sitwasyon karon. Kuan kayo. Oh, so kana Asa para nako sis Crisel kanang naamang gyud taron no mga isip Oh. mga Kristohanon kita man jay role model. Oh, role no? Kita model. role model Oh, no. amen. Nya giingon sa diha sa pulong sa Ginoo nga ang mga naasad sa mga nasad sa mga gobyerno ato sa na silang tumanon kay gibutang man sad na sila sa Ginoo diha nga posisyon. Unya kita gyud daghan gyud mga pamaagi nga makasangyaw ta, makashare ta. Amen. Bisan unsa kalayo bitaw makaampo ta para sa atong mga kaigsuonan. Mao bitaw nga sa ato ang live karon sa atong live Bible study, nagkuan mi, nag-challenge mi, nagdasig mi nga kung naa may mga prayer request, i-comment ra gyud na ninyo diri kay dili man babag, dili jud babag bitaw ang kana bitawng gilayon nato. Dili babag nga makasangyaw ta kay naagi mga pamaagi same ani nga gihatag sa atong buhi nga Dios no kaning social media, gigamit ra gyud ni si Facebook, gigamit ra gyud ni sa Ginoo para makasangyaw ta. Mo na nga ang kaning atong paggamit sa atong cellphone mga igsuon, depende ra gyud na nato. Amen. So kung mogamit ta mangandoy tag cellphone niya para asa man diay nga nakoy cellphone. So tungod kay gusto ka mapalambo o makasangyaw ka, makatrabaho ka sa mga buluhaton kay karong nagsuon mosugot kas dili limitado gyud atong lihok no Amen. limitado gyud sis Crisel. Limitado atong lihok. Pero kung minanduan ta sa Espiritu Santo sa Dios, wala gyud makababag sa mga buluhaton. Amen. So, Amen. naagyod. Kaya Naa diha gyud. bitaw sa Lucas 4:18, niingon si Jesus diha, ang Espiritu sa Ginoo anaa nako. Amen. Diba? Oh, ato nang basahon day. Itong basahon. Lucas 4:18 ngadtos so, 19. Lucas 4:18. Ato ning basahon Oh. mga igsuon kay ang ato adiri mga igsuon jud base ra gyud ta sa Bible, Oh, no? amen. Lucas mo ni ang giingon si Crisel nga kung naa nimo gimanduan ka sa Holy Spirit wa jud makababag nimo. Amen. Wala gyud makababag. Lucas 4:18 ingon diri si Jesus, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Amen. Mao na siya no, kung minanduan ta sa balaang espiritu, walay makababag sa mga buluhaton. Amen. Amen. Dili ta maluya. Dili ta maluya mo sangyaw sa pulong sa tumbuhi nga Dios. Hilabi na mga igsuon nga kitang mga Kristohanon, kita ang dunay katungod sa pagpakabana ni ining atong mga kaigsuonan karon. Hilabi na sa atong mga pamilya, sa atong kaparintihan. Mao gyud ni ato katong ganina nga katang kinsa pa man di ay magpakabana. So kinsa pa man di ay dunay buluhaton. Sila nga wala nasayod or kita nga nasayod. Amen. Oh, meno kita gyud ang nasayod. So dili ta mahadlok, mangita tag mga pamaagi. Dili lang kay nga nang hadlok ta labi na mauna nato kaugalingon nato. Kana bang magtinguha ba? Kay pareha bitaw ni Pedro nga ayaw lang Ginoo, ayaw lang mo pag-adto, ayaw lang. Dili. So naay mo babag. dunay mga babag. Mo na usahay sa atong pagpangalagad na adjay tao nga mo babag nato. So, na ayaw mo adto didto kay kuanto. So kana i-rebuke gyud nato. I-rebuke. Unsay gibuhat ni Jesus? Gi-rebuke. Oh, so Pahawa sa ya, tanas. usahay ang Kristohanon moingon sad nga bitaw sad no. Oh, pero Kristohanon si Pedro day, Kristohanon nagsunod ni Jesus. Yes. Oh, so dili gyud siya. Usahay bitaw moingon ka nga ang mupaluya nimo isig ka Kristohanon ra sad nimo. Amen. Diba? Kay ug mong lantawon si
si Pedro nagkuyog-kuyog biya siyang Jesus. Nagkuyog-kuyog Mo na siya ni nga, Jesus. Ayaw gyud tuguti mo igsuon kanang naa mo sa usa ka kuan na ata sa naa man gyud tanong usa man gyud ta kalawas ni Kristo. Na usahay ang usa ka Kristohanon ang mapaluya niya Kristohanon rasad. So mo na nga ato gyud nang kinala magmaigmat gyud ta ana. Ngano unsa gitubag ni Jesus niya na siya pahawa sa tanas. Di ba? Pahawa sa tanas. So, kung naay mag-inana nimo nga kauban nimo sa kuan, pamilya baro nimo, Kristohanon rasad nimo nga kauban. Pero ayaw sad ingna nga Pahawa pahawa, sa tanas. Ayaw sad. Ayaw sad. lang sad. Ayaw lang sad pasakit Oh, istorya. ayaw lang sad kay ingon bitaw si Jesus. Girebuke niya, gina niya, pahawa sa tanas. So, imo ra sang sunon ba? Oh, Masakitan sad na. masakitan sana. Maingon ra sad na nga, kuyawa, ikaw ray Ginoo. Maingon ra sad na, ikaw ray kay Ginoo. Masawa si tan-aw nimo nako, na Yawa. 14 ka sungay. So, ato nang bantayan may igsuon, no? Kanatong mabasa dira ba literally di na nato ikuan. So, Ah. kung naay buot pasabot sa tong Ginoong Hesus diha may igsuon, ni set siya as an example. Nga kung naay tao nga mopaluya nato, naaman nato ang Holy Spirit, siya may magdadasig. Minanduan na ta sa Holy So naay Spirit. mo kuan nato, mubabag nato. Ayaw sad ingna nga pahawa sa tanas, paminawa ang tingog sa Holy Spirit. Oh, Diba? amen. So paminawa unya kadag iyahang tambag nimo, di ba? Salmo 1:1 ang dautan mo tambag sad baya na, no? Mo tambag-tambag sad na. So kung nay mga instances sa ato ang pagpangalagad nga nay mo paluya nato, nay mo tambag nato, nya di sad ta mo ingon nga bitaw sad no, di na lang sa karon sa kanang kinahanglan paminawo nato ang mando sa Holy Spirit. Padayon sis Crisel. Padayon ta. Kung minanduan ta sa Holy Spirit, kanang makapadayon ta. Makapadayon ra gyud sa Ginoo. Yes, amen. Oh, nya do na magkante ko sa tamo timbang-timbang. Kana bang Makatawa man ko sa pahawa sa tanas good. lagi day Murag nigilok sa kong utok ba? Dito na to ko anon mga igsoon ha. Di na kanag yung mga inunana, nagyoy mga instances ana kanang review ko na to. Bisag sa to lang hunahuna bitaw. Sa atong hunahuna ba nga kanang nay mga sitwasyon bitaw nga kanang maogi makapaluya bitaw nato kanang di ta ka padayon sa pagpangalagad do na magyud daghan gyud nga makapaluya nga di ta ka padayon. Pero dili na to na paunduyonan. Mao na bitaw na lig-on tag baruganan. Ako sa Lig-on tubagon, og mga baruganan dili madani labi nas mga istorya mga kangnut na masyan ni mga offer ayaw lang pag-adto kay na delikado kaayo mahadlok ta karon mamatay nga mao ra mag-istorya ha mugawas ta magpakuan ta patay ra gihapon ta may pagmamatay ta nga natas Ginoo dili ta mahadlok nga mopatay sa tong lawas pero dili makapatay sa tong kalag mao na siya mga igsoon kanang karong panahon na ba asuha oy mabuot sa aso kanang karon jud panahon na dili gyud maayo ang kanang magtinalawan ta kanang ato ra ko galingon karon na gud ang kanang katapusan kanang pangakatapusang mga adlaw kung naata karon kung kita usa ka Kristohanon kay kargado man gyud nato diri puros Kristohanon nga natanaw no kita man gyud ang dako Nagfag ta karon diri. lagi dayon mura kog Unsa ka ni ilahang gidauban no sa gawas? mura man niga sugba Murag og naami sa kanang murag naami sa kantipla mga igsuon. nagsugba man siguro rog humot Oo. kay dayoy. Lami man kay. dili na ko kuan kay murag gisubawan jud ko. Mm. Muna. Padayon ta mga igsuon. So, ang una no unsaon nato paglahutay diha sa pagtuo sa sugo sa Dios, kinahanglan nasayod ta sa sugo gyud sa tumboy nga Dios. Aron ta makatuman, aron ta mutuo. Ikaduha, dili ta magtinalawan, dili nato siguroon atong kaugalingong kaayuhan. Amen. Katulo, lig-on ta og baruganan, dili ta dali madani. Mm. Mauna, lig-on ta. Maminaw ta sa tingog sa tong Ginoo. Kanang minanduan gyud tag espiritu kay Amen. katong dili minanduan og espiritu kaaway to ni Kristo. Yes, so katoy mong giingon si Crisel nga dili dali madani murag ganahan jud kay ko ana. Kaya ang usa bitaw ka Kristohanon kanang bantayanan man gyud kay may kay baya ni ang kalibutan mo dani. Amen. Dali kayo mapaibog-paibog ba palaway-palaway bitaw. Amen. Yeah, so
Ang usa ka Kristohanon nga luya, aw dali ra jud kayo. Adali Ramadan ni day. Paak dayon. Oh. So mo na atong bantayan no, mga dili gyud ta dali madani, di ta dali madani sa kwarta, dili ta dali madani sa mga butang sa kalibutan, dili ta dali madani sa mga temptasyon. Mao gyud na ato ang bantayan. Dili Isip ta mo mga tutok og tao. Kristohanon. Oh, amen. Padayon ra gyud ta sa atong mga buluhaton. Mm. Hunono hinumduman nato atong buluhaton unsa galito? Naa sa naa sa Mateo Mateo 22:37-39. Amen. Mao na ang sugo. Ating sugo. Amen. So una, importante nga sugo, higugmaon na to ang Dios. Unsaon man nato paglihok sa mga sugo sa Dios ug wa tay paghigugmas Ginoo. So Unya- kaya mabatunan na to ang gugma. Unsaon man nato pagtuman sa sugo nga kung dili nato lihokon. Unsa may paglihok kung dili nato isangyaw ang amen. pulong. Unsaon man nato pagbuhat sa Lucas 4:18-19 kung dili nato tumanon. Mm. Dili ta mo lahutay kay daghan kay tagbabag. Daghan kay oy gipasidaan ni Jesus karon nga lutuson ka, pantuson ka, naay kalisdanan, daghana, perting daghana. Kung ato na kwa tanan pagtagad wa na, nansayte na tang tanan ani. So mo gina may suon, mo gina realidad. Nga unsay makita ari na sa taday sa ikaduha sa verse na sadta sa 24-25. Unsay makita nato sa tawo nga dili iyang kagalingon ang iyang gipahari. Unsay makita? Mateo 16:24 hangtod 25. Unya miingon sa Jesus sa iyang mga tinun-an, kunang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Amen. So nindot kay ang mensahe ba? Mm. Kung ato bitaw lang taon din ha day, kinsa man gyud example ani? Ang ako jung nakuha na ni day nga kanang blessed kay kus kinabuhi ni Apostol Pablo. Amen. Dili daghan kay siya og kanang sa iya bitong pag tuman sa sugo sa tumboy nga Dios, daghan kay siya nagian nga mga pag-antos paglutos. Ato bitaw ang basahon nga na sa Buhat 21. Ang basahon sa Buhat 21, 11 ngadto 13. Mao gini kaagi ni Apostol Pablo may Oh. suon. Ingon siya din ha. Miduol siya kanamo og gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil og kamot ug mingon. Mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tag-iya nining bakusa gapuson sa mga Hudeyo sa Jerusalem sa ingon nining paagiha ug itugya nila siya ngadto sa mga dili Hudeyo. Sa among pagkadungog niini kami ug ang uban nga didto hangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. Apan mitubag siya nganong maghilak man kamo og naghatag ka na kog kaguol. Andam akong mabilanggo og bisag patyon pa ako didto sa Jerusalem tungod og alang sa Ginoo nga si Jesus. Amen. Amen. So unsay gipakita nganha? Unsay makita nato sa tawo nga dili iyang kaugalingon nga gipahari? Adunay kaisog. Isog nga moatubang sa mga hagit sa kinabuhi sama ni Apostol Pablo. Amen. Amen. So unsa man sama nato karon nga isog ta moatubang bisag dunay pandemic karon, bisang nagkalain-lain ang mga kung ato bitong tan-awon nagkalain-lain na lang karon ang hapak sa kalibutan. Kan hapak virus nga varian nga to, napay delta, nananasay zombie, napay magpaturok ta, patay ra gihapon ta, naapatay puros unsam na may kadaganan nato karon. Unya unsay giingon? Bisan pa patyon ta. Bisan pag mamatay ta. Ang importante nga makatuman ta sa sugo sa tumbuhi nga Dios. Amen. Mao gini Dili ta importante. mahadlok nga mopatay sa tong lawas. Kay mora man istorya ha. Kato bitong nakahinumdum ka day sa katong salida nga Murag nanghang among mata diri. di ko kanang bitong kanang kahinumdum ka ato unsa magoy final nato god. Diba ato mang kinabuhi? Kung ato lang taon sa konteksto,
kamatayon. Pag-antos og ang kamatayon. Nya, mahadlok man ta mamatay. Hadlok oy. Kaning mga Kristohanong magduha-duha pa, hadlok mamatay day. Oh, di Hadlok pa man mamatay? andam. Di pa man andam. Pareha na sa estudyante, hadlok man ang exam basta wa katuon. Oh, hadlok Oh. man. So mao na ang usa ka So, dili Kristohanon basta dili pa andam, hadlok gyud na mo. Dili mamatay. isog nga mo dasdas. Dili isog nga mo Mm. asdang sa mga pagsulay. Mo bitaw na unsay angay natong buhaton bitaw. Kinahanglan isog ta sama ni Apostol Pablo bisan pagbilangguon pa basta nasangyaw niya ang pulong sa Ginoo. Pulong sa tubuhi nga Dios, do na tay pagpagabana sa atong isig kataw. Kinsa pa man day magpakabana, hilabi na karon panahon na mga igsoon, uhaw kaayo ato makaigsuonan sa pulong sa tubuhi nga Dios. Daghan kayong katawhan karon nga nagkinahanglan sa pulong. Kinahanglan nga makadungog sa pulong. Kay kisay paninglan ana? Kita ang paninglan. Kita nga wala nagpakabana. Kita nga mga Kristohanon nga wala nagpakabana. Mo bitaw na dasig nga isog ta nga musangyaw. Isog ta nga musulti sa pulong sa tumboy nga Dios. Dili ta magtinalawan. Kay kung imong tan-awon si diri sa kangkuan sa Apostol Pablo, daghan kay naguol. Daghan kay naguol. Kana bitong guol ta. Na mga request karon day ba? Dunay mga request karon nga pa Bible study nga. Maguol ta kanang naka-realize ko ba, nakaingon ko ba nga, mato ba ka kuno? Di, nanaarabay protocol karon niya. Pero, ni adto, nakaana ko ba nga, madto ko'y, pero mo, social distancing lang. Bupalo lang sa proper protocol. Lagyo-lagyo lang. Lagyo lang, unya, mask lang jud. So, dili na to kanang Di allow raman sad sis Crisel, 10%. Oo, So, 10%. kanang with kuan lang yun nga, atong i-follow ang social distancing, nga atong mask. So, ato ra ginang gikuan ang mga protocol nga gihatag sa ato ang pamunuan. Amen. Follow lang gyud ta. Unya, dili lang sa ta kumpiyansa. Kanang kumpiyansa lang sa taba, di ta magmas, di ta magsige sa tag kanang kumpiyansa lang gyud, dili lang gyud ta magkuan bitaw, dili lang ta kumpiyansa mga igsoon. Pero ay follow na to ang sugo sa tong buhi nga Dios. Kanunay ta nga mo kana jung isangyaw na to, kana jung pagsangyaw sa pulong sa tong buhi nga Dios, karon gyud panahona na to kinahanglan nga makasangyaw ta kay daghan kis tanang mga di jud ko kagwanta. So, mo na, kanang murag ni, kanang naggrabe ang aso diri mga igsuon niya, murag maputol among ginhawa. Naglisod mi diri niya. Mana kanang murag naa sila giluto siguro ngadto. So mo na mga igsuon nga ato adyong timanaan ang gihatag nga pamaagi sa tong buhi nga Dios no nga kinahanglan gyud nga aron makatuman gyud ta sa sugo sa Ginoo. Kinahanglan gyud kahibaw ta sa ato ang trabaho. Diba? Nya unsaon sa nato pakahibaw kung ang usa ka Kristohanon sis Crisel sama ra gud na sa usa ka bata nga unsaon nimo pakahibaw sa sugo kung wala sad ka kung wala sad ka ni basa sa lista. Wa sad Diba? ka Say ang kabaw. bata ba listahan man na og kanang kuano nak Oo. palit dito nak mo ni ang lista nya anana di kay igabot ba ya kung imo ra sa i-verbal kung i-verbal man gud ang atong buhi nga Dios si Jesus gyud sis Crisel bright jud kay tanan. Gano Amen. grabe jud kay siya ba nga kana bitong iya tang gisugo dili lang sa pamaagi nga iya rang gilitok. Gisugo ta niya nga naadji ka ng papel. Amen. Kana bitaw nga Nanatay bahalag manual mapandol ba? ba na mapandol ta kay di ba nak palit ditog ahos unya mapandol ka ang imong mapalit Bombay manok mapandol ka malimot ka baboy imong napalit so ang Ginuog na sa sugo nato, wala ra gyud ta niya gisugo verbally. Gisugo gyud ta niya uban sa listahan, di ba? Amen. So ang usa ka Kristohanon, kung dili ka magtuon sa pulong sa Ginoo, kung wala kay panahon gyud, kana jung panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, di man jud ka kay baon sa sugo sa Ginoo. Amen. Di ba? Dili ka kay baon nga naadi ko'y trabaho, ani abi na ko relax ra, simba ra abi ta. na ko ighuman ra nako anig dawat sa Ginoo, ighuman ako baptized ani kanang abi na ko okay na ko luwas na ko kay ang usabay ka Kristohanon once mabautismuhan na amo ingon na ako luwas naman ko. Oh, amen. Nay mga inanang Kristohanon kampante kaayo sa tanan niya kanang relax kaayo wala katubo ba no naa siya sa simbahan apan unsa siya PPP Mauna. no pungko pamati pauli
napagali pasinaw. Sinaw kay muling kuranan. Sinaw, Sige, napay lingkod. angkon. Oh, nya. Mao na nga dili katubo. So ato nang susihon na atong pagkakristohanon karon maigsuon. men. Asa naman tadapita nga level? No, asa ta tadapita nga level ba sa atong pagkakristohanon? Sa panahon nga nadawat nato si Jesus, nabaptize ta, unsa may mga trabaho nga atong gibuhat? Nagtuman ba ta sa Lucas 4:18 na ba tay mga gipanglihok, na ba tay mga gipang Bible studyhan? So, mao na dili ta ingon nga naluwas ta, dili ingon nga nakabaton tag kaluwasan kay para lang makasud ta sa langit. 'Di ba? Ang mga tapulan, ang mga talawan walay luna. Walay luna. So importante gyud maigsuon na atay pagtuman Amen. sa sugo sa Ginoo. Oh, aron ta makalahutay. Aron Kay ta naghisgot man makalahutay. taglahutay. Yes. Unya og muhunong ta sa pagtuman sa sugo sa Dios. Mo parking ta, mo relax Parking ta. ta, mo relax ta kalahutay ta ani. O asa na? Wala na nang So wala na. lahutay. Dili na matawag na to lahutay. Chill na na. Relax ta na. Chill na na. Kawa katawag yun ni Sis Crisel basta hisgot mig chill. Kay kita mga igsuon ni agi gyud ta na kaming duhagod, kanang moingon mi ba nga chill sa taron uy. Relax lang sa taron. Kapin Unya man. mga igsuon kanang manduan ta sa Holy Spirit, naghigda ta niya naaragi mo. Oh, bangon diha, ana, ato na dito. Niya, daghang kay kang tingog madunggan. Niya, Amen. mo na nga, sa ato yung kinabuhi may igsuon, di gyud mo sugot ang Ginoo nga mag-relax-relax. Ka-realize ko day ba, kani bitaw nga mensahe, Mm. kanang mata ko kadlawon ba? Nagmata ko kadlawon ba? Unsay mensahe sa Ginoo? Usay bitaw, kanang matug ra bitaw ta, kanang ampura niya. Wala ta gabasag Bible ba? Kung kita di ay nga kanang naatay buluhaton, do na gyud i-download ang atong do na gyud i-download ang balaang espiritu nga mga mensahe nga ato jud kanang tumanon bitaw day katawag jud ko day ba nalingaw gyud ko ani kay pag alas 3 day sa kanang kadlawon ukab kog Bible kay do naman gyud mensahe nga ni ana gyud dinha ba kanang ana gyud ba nga kanang ayaw kahadloki ang mopatay sa imong lawas apan dili makapatay sa imong kalag. Amen. Buhata ang akong sugo aron mabuhi ang imong kalag hangtod sa kahangturan. Nan ako hala unsa man ni di man jud mawagtang sa akong una-una nya. Kay ngano man gud kana bitong usahay mo ana man gud ta nga addi lang ko mo adto sa didto oy kanang hadlok man ko oy kay naamay protokol karon oy madakpan naghana na rabang pulis karon gipakatag na naani ri sa Cebu City daghana kay stanan ko unsaon man ni nako unsa may akong unahon kana bitong natay time nga makanang magduha-duha ta ba sige tag timbang-timbang unya sad ang pulong sa tong Ginoo gasigi down sa una-una nga ayaw lagi kahadlok padayon lang good na mahadlok gali ka di ka kalahutay duha gyud day nakaana gyud ko ba nga saon man ni nako no nga mutuman ko dili nya nahadlok man ko niana man ko nga mabitaw jud day importante gyud day katong unang labing sugo bitaw nga kahadlok ki ang Dios higugmaa siya sa tibuok nimong kalag kasing-kasing ug una-una once kung imo nang mahatag wa jud kay kahadlok isog jud ka nga mo paambit sa pulong sa tong buhi nga Dios bisan pag unsay mga babagan ha basta kay makapadayon ra gyud ta sa pagbuhat sa sugo sa tong buhi nga Dios aron ta makalahutay mo na nga isog nga mo atubang sa tanang hagit sa atong kinabuhi ibin nga naay mo patay sa tong lawas kung ato latawon unsa na gud karon virus makapatay vaccine makamatay ngano man makaingon tag makapatay natay na dunggan na daghan sa COVID daghang nangamatay sa vaccine sa daghan sang nangamatay patay poros magpa-vaccine patay matakdas COVID patay naatas atong balay patay Magtugtog ra ta, patay patay. oh mao na din har kana ko ba nga So, ang atong kinabuhi jud maigsuon no, wala jud nakadepende sa virus. Wa gyud. No? Patay. Naa gyud sa kamot sa atong buhi nga Dios. Mo na nga moingon ta og kinahanglanon ra sad sa trabaho. Okay ra magpa-vaccine. Oh. Kay nara gyud mga kahadlok ba nga naabitaw ang Ginoo ana ba. Bitaw pero importante gyud maigsuon nga maminaw ta sa tingog sa Ginoo. Amen. Di ba? Pangayoon na to ang desisyon ba? oh amen kana bitong sa Deuteronomio day 32:39 basaha ra gud na day kanang Deuteronomio 32:39 diha gyud ko ni ungot diha gyud na nga mensahe nga ni ungot akong pananaw ni ungot akong kasing-kasing kula sana man day Deuteronomio 32:39 Okay, akong basahon, Oh. no?
Karon ilhan ninyo nga ako ray tinuod nga Dios. Wala nay lain gawas kanako. Ako mupatay og muhatag og kinabuhi. Musamad ako og muayo usab niini. Walay makailog kang bisan kinsa gikan sa akong gahom. Amen. So siya ang mupatay, Siya siya, ra sad sad ang ang muhatag og Kinabuhi. kinabuhi. Amen. So asa man ta mahadlok karon? Hadlok taron sa mga unsa man virus, hadlok taron sa COVID. Mura ba istorya ha? COVID patay. Vaccine patay. Nas balay unsa bisag unsa og lihay, nabit tatay madunggan sa balita karon. Naaras balay. Nahulgan rag lubi namatay. Patay. Mm. So natugra niya. Patay. Wala na Unya wala na to. Wala na to matuman ang sugo sa Ginoo. Unsa may namatay? Patay ang atong kalag. Mga tubang ba kita sa Mga Ginoo, tubang may ta. Mga tubang tas Ginoo. Mo bitaw na day sa kinalasan bitong final destination na to kanimang yung nakapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ibin nagungaw tas kamatayon. Mo bitaw ni gipasidan-an ta. Sa atong konteksto, gipasidaan ni Jesus ang pag-antos ug ang kamatayon. Yes. Kay karon ang panahon nga naa na ta karon. Naa na karon Naa na na ta sa to. katapusang mga Katapusan adlaw, ng mga mga igsoon. adlaw. Ayaw gitugot mga igsoon nga magpabilin ta sa atong pagkatapulan, sa atong pagkatalawan, Pagkahadlukan. sa atong kaugalingong hunahuna, atong kaayuhan ra. Dili na nato tagaan pagtagad. Kinahanglan isog ta. Isog ta mo bitaw na atubang. si Crisel nga ako na bless ra jud ko ani nga message bitaw nga kinahanglan isog yun ta no given man ang kahadlok naa man tay kabalaka Amen. given na siya Amen. kay Given samtang na gid na. naapataan ni nga Lawas. napataan ni nga napata babaw sa kalibutan naagyud ta ana nga mga klase sa emotions mahadlok ta mabalaka Amen. ta apan mao bitaw na ang saad sa Ginoo no nga kana bitaw mag-uban gyud siya ba kanang naa bitaw sa kanang ingon siya ba nga dili ko kamo biyaan dili ko kamo talikdan dili ko kamo pasagdaan mao bitaw na nga moingon ra jud ko nga naay panahon nga motalaw man ta naman panahon jud nga motalaw ta naay panahon nga mahadlok ta pero kanang inana mo igsuon ba kabi yes pero nagkurog ko nga mopadayon Amen. ba dili ingon nga nagkurog ka nya ni undang ka no Amen. Ni so undang. ayaw jud- nagkurog ko Lord nga ni fight ko nagkurog Fight ko Lord lang. nga nagsangyaw ko kay nga naman sa panahon nga imo nang daugo ng imuhang katalaw sa panahon mga igsoon nga i-rebuke na nimo sa imuhang kasing-kasing kana imong pagkahadlukan tabangan man ka sa Ginoo dili man ka pasagdaan sa Ginoo Amen. iyaha man ang saad yun na sa Ginoo maigsoon nga ingon siya nga og timan-i og hinumdumi ako mag-uban kaninyo Amen. hangtod sa katapusan kanindot anang saad sis Oh. Ah? Unsa ging Okay, so sa iyang mga tinon, kung ang usa kataw buot mahimo akong tinunan, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang cross og musunod kanako. Okay na. So, dili na to kanang atong kaugalingon bitaw atong ipasulabi bitaw. Kay dili man gyud ta katuman mga igsuon kung ato ang kaugalingon di na to didan. Miskin ka ng paghigugma sa imo isig kataw maglisod man ta ana Amen. Kay nganuman mga igsuon. Kay kung gusto ka mo luwas sa imong kaugalingon, kawad-an ka hinuon. Kawad-an ta. Kanang maniguro ta sa itong kaugalingon, kanang ato ra kaugalingon atong gisiguro, dili na to, kanang dili ta makahalad, dili ta makahatag og kaayuhan para sa atong isig kataw, siguro ato ra kaugalingon. Ang resulta ana, ang ato ra kita ray mawagtangan. Kung ato lataw diha sa kuan sa 25, kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon ni ini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton ni ini. Amen. Awa ha? Mawad-an, mawad-an. Kinsa bitatong kanang kinsa toy naniguro siya kaugalingon kana bang words nga mawad-an. Unsa may buot pasabot? Mamatay ang iyang kalag, unya
patay ang iyang kalag, unya ang mahitabuan na mga igsuon, wa na gyud. Unsa may mahitabo sa tao kung patay iyang kalag? Kay mawala iyang kadasig, kung ikaw galingon na gyud ang gipahari ba? Mawagtang, mawala. Unya naniguro siya ko galingon kay ang pisikal raman ang siguroon. Magsige gunahon as pisikal, pero ang dili mahadlok sa iyang pisikal nga maunsa, dili mahadlok, mabuhi. Unsay gingon nga na ha? Sa Mateo 10:28. Mateo 10. Atong basahon na 10:28. Mateo 10:28. Ayaw ka mo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Amen. Oh, ayaw ka mo kahadlok. Kahadlok kay Hinoon ninyo ang Dios nga mulaglag sa lawas og sa kalag didto sa impierno. Kung dili ta makatuman sa sugo kay muundang ta, di ta kalahutay sa pagtuo sa sugo sa Dios. Muundang ta asa man ta paingon. So, klaro kay no giingon diha no impierno. So, klaro kaayo. Wala gyud ka nang wala gi klaro. Dalay ko na tuboy nga Dios bitaw sa mga pulong ug mga mensahe karon. I hope nga naagyo tay masabtan ani mga igsoon. So mao ni siya ha, unsay makita nato sa tawo nga dili kaugalingon niya gipahari, isog nga moatubang sa mga hagit sa kinabuhi, dili mahadlok mamatay, ikatulo, gipahari ang Ginoo sa kinabuhi. Mahadlokon sa Dios. Kinahanglan makita sa tong kinabuhi mga igsoon nga mahadlokon ta. Amen. Magkurog ta. Sama sa gingon nimo ganina Sis Marlene ba, nga bisag na atay kahadlok pero nagkurog ta nga mutuman sa sugo sa tong Ginoo. Yes. Aron ta makalahutay. Amen. So mao na mga igsoon kanang ako ra ning ipuno sis Crisel kaning naa sa gipadayag 3:10 mao man gyud ni ang verse nga ato ang gigunitan Amen. isip mga Kristohanon bitaw kaning naa diri sa gipadayag 3:10 nga ingon siya nga tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Amen. Nga ingon siya moanha ako dayon. So mo na mga igsuon ba kung naara gyud bitaw tay kinaiya kanang pagkamatinumanon ba Amen. magpagkamatinumanon gyud may igsoon Amen. apan dili man gyud ta na nato mabuhat kung di ta makabaton og ugma nga to sa Ginoo mao bitaw na nga kanang ato ginang pangayoon mga igsoon diha sa atong mga prayers diha sa atong mga pag-ampo no nga Lord kanang wala pa man ni nako karon nga klase nga gugma wala pa man ni karon Ginoo nga gugma nga kanabitang gugma nga init kaayo ba kanang gugma nga magdilaab kuan bitaw kanang gugma gyud ba nga dili ka kapugngan ba Amen. no usahay man gyud kita naka sinati man gyud ta og first love sa Ginoo di ba Amen. Mao bitaw na diha sa gipadayag ni naagir gyud unang gugma diha sa awit naagid nangandoy ka nga pukawon ko pag-usab ang akong unang gugma kanimo di ba nga naman, kita man gyud sa panahon nga na-encounter nato ang Ginoo, first nga na-encounter nato, muangkon ta sa dili maigsuon, nahigugma gyud ta sa Ginoo. Mao bitaw na ang Kristohanon, kung panahon nga ma-encounter gyud niya kanang totally ang Ginoo, ma-experience gyud niya ang Amen. Ginoo. Kanang ma-experience gyud niya ang Ginoo ba nga buhi gyud ay ka Lord. Grabe kay nakainit mga lagad. Amen. Bisan asa pa na siya, bisan asa nga mga Bible study mukuyog na, tanan nga mga kuan mukuyog na. Unya, sa panahon na nga magkahilis man gyud nga naman. Magkaluya. Oh, sa panahon mga igsuon nga daugon kas kabalaka, daugon kas kahadlok, na imong pamilya lutuson ka, ang imong mga silingan, imong mga kaila, questionon ang imong faith, questionon Amen. imong Oh, pagpangalagad. naagi mga ana, day. Mao man na ang hinungdan mga igsuon nga maluya ang usa ka tawo. Mo na nga karon kung asa man ka karon nga kahimtang, miskin kami diri mga igsuon, kanang atong pangayoon sa Ginoo nga kadto bitang unang gugma, katong first Ato love tong nato hinumduman gyud. Ato gyud tong mabatunan. Amen. Oo nya. Kung wala pa man na nato karon nga Lord maglisod ko Lord kanang imong sugo Lord nga higugmaon ti ka sa tibuok kalag espiritu na huna Lord kusog Kasing-kasing, kusog. kasing-kasing Lord maglisod ko kay nahigugma pa man kog labaw sa akong pamilya mas labaw pa man akong gigugma kung ko galingon unya kana pa jung ikaduhang sugo nimo Lord nga higugmaon Higugma ang ako ang isikataw. akong isikataw sama sa akong paghigugma nimo Lord maglisod ko ana mo na nga yes tinuod na magsuon diha sa Ginoo magsuon we can be honest. Amen. No? We can be honest jud as in 100% jud mahimo gitang honest atubangan sa Ginoo. Niya kay diha man gyud ta ayuhon sa panahon nga moangkon ta, sa panahon nga moangkon ka nga Lord
tagai ko ani nga klase sa kasing-kasing. Ang atong Dios nga atong gialagaran may igsoon, matinud-anon siya. Amen, amen. Dili siya laog, dili siya dalo may igsoon. Nya dili pa gyud siya malimot nimo. Mo na nga sa panahon nga mudangup ta nga mapaubsanon, ihatag yun na sa Ginoo. Kanang bag-uhon atong kasing-kasing ba. Kay ug maingon man gud ta nga paghigugma sa atong isig kataw, lisod man na sis Crisel. Lisod gud ay. Lisod kanang sugo niya nga higugmaon na to atong mga kaaway, perti mang lisura gyud ana. Amen. Labi na Sa kato una. katong atong mga kaaway nga kana bitong buhat-buhatan tag storya. Oh, lisod kay na ay. Libakunta, unya dauton ta, unya moingon si Lord nga love your enemy. Nya moingon ta Lord dili na ko kaya. Pero moingon si Lord igsoon nga that's not your love. It's It's my my love. love. Di ba? So dili na imong gugma kay nasayod ang Ginoo igsuon nga limitado ra ang gugma nato. Nasayod ang Ginoo maigsuon nga ang gugma nga naa nato limited ra. Limited ra ang atong pagpailob, limitado ra ang atong pagpasensya, limitado ra gyud ang atong gugma nga mahatag. Mao bitaw na sa panahon nga mag-away mo sa imong asawa, mag-away mo sa imong bana, nya sa niya moingon ka nga ay di ko mag-sorry oy, iya hagong sa. Pero gusto sa Ginoo, sa panahon nga na mga inaana nga sitwasyon, mudangup ka sa Ginoo, mingon si Amen. Lord, mingon si Lord. Yes, sa niya. Pero dili na imong gugma na nako nga kung gusto'y paabot nga to Amen. niya, no? Mo na nga gusto kag unconditional love, gusto kag love nga sama sa Ginoo ato ginang pangayoon, no? No, ang atong prayers karon maigsuon ang dasig sa Ginoo karon sa ato ang live Bible study nga tagaan tag kasing-kasing nga mahigugma gyud ta sa Ginoo. Kay kung Amen. mahigugma ta sa Ginoo maigsuon, walay rason nga di ta makapadayon. Amen. Walay rason nga di ta Dili ta makapanarbaho. tuman sa iyang sugo. Walay rason nga dili ta makatuman. Amen. Kay kung love nato, Motuman. ihatag nato tanan. Amen. Diba? Oh. So, dalay ko na tong buhi nga Dios Oh, maigsuon. Namoy mga prayer request. Naapay ka ng mensahe nga rin si Kuanday. Bro Napoleon? Bro Napoleon sa unang Korinto. Yes, about this sa tentasyon. Amen. So, murag, Ah. sakto ba, Bro Napoleon? Kaning, Ato ko nun ang tanawon kay naapa may... Unang Korinto, G3C, ako atong basahon. Murag, about this sa tentasyon. Okay. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Amen. Kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Amen. So, Amen. mo ni given jud nga naay tentasyon, naa gyud kay bisan si Jesus gitintal siya. Amen. No? Gitintal jud siya. Asa man ta ig-on sa mga temptasyon sa panahon nga luya ta. Sa panahon nga gutom ta, sa panahon nga gutom si Jesus, gitintal siya gitintal og pagkaon. Amen. Diba? Oh. So, sa panahon mga igsuon nga, wala na panudlanan ng atong bugas, wala na tay kwarta, tintalon tag negosyo. Amen. Mga instant nga Trabaho, negosyo. naay mga Instant nana. nga trabaho. Pusta ka og Loto. Kay makadaog ka na igsuon. Diha. Grabe kayo ang yawa. Makahimo sa tiyag milagro maigsuon niya. Usahay po ba yan? May nga, ay, kipanalanginan dyan ko sa Ginoo. Ay, kay may nana, nakadaog yun ko. Oh, nakadaog yun ko. So, mo na maigsuon nga, kanang mga naagian nato karon mga tentasyon, mga kuan, naagian sa na sa kadaghanan. Mga pagantos, mga paglutos. Si Jesus mismo, siya ang niset as an example. Amen. No? Siya gyud ay. Siya gyud. Kay para ato gyud siyang makitaan, ato gyud bitaw nga makuha natong kinabuhi nga. Ma-relate gyud nato bisan niya. pagali si Jesus nga Ginoo Ginoo, siya. amen. Iagi manggali siya na how much more kami. So mao na mo igsuon nga diha man ta mabaid, diha Amen. matestingan atong faith, diha atong pagsalig, diha matest, unya labas tanan diha ta makatubo. Amen. No? Kung dili ta madaog. Mao na siya. So arita sa Kuanday ikatulo. Sige. Gikan natong unsay makita nato sa tawo nga dili na iyang kaugalingong gipahari, adunay kaisog nga moatubang sa hagit, dili mahadlok mamatay kipahari ang Ginoo, mao nay makita nato sa tawo nga dili na iyang kaugalingon na iyang Yes. gipahari. So ikatulo, unsay maangkon sa tawo nga nilahutay sa pagtuo sa sugo na sa siya'y Dios. maangkon. So unsay maangkon? So una, makaambit kita sa himaya sa Dios. Amen. So himaya sa Dios, makaambit kita sa himaya. Sumala sa Roma 8:17 ug sa 18.
ug kay mga anak man kita niya, mo claim ta nga mga anak ta niya. Anak kita sa Ginoo. Amen. Ikaw anak ka sa Ginoo. Amen. Madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo kay kung makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Amen. Praise God. Praise God, no? Kung kita di ay makaambit, mapasalamaton kita nga karon doon na tay mga pag-antos. Doon na tay gi atubang nga dako kaayo nga hagit sa atong pagpangalagad. Karong panahon na dili daghan kay mga tao karon nga dili makapadayon. Tungod kay dunay kahadlok, dunay wala na ni Naluya. function, naluya, wala ni padayon sa pag Bible study, ni undang na, dunay wala na ni padayon sa pagsimba, dunay ka ng kaluyahon. So dili na siya kanang kuan kanang kinahanglan nga makapadayon ta sa pag-ambit sa himaya sa Dios. Mao nay madawat nato mga igsoon kung makalahutay ta. Amen. Unya sa 18 giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Amen. Amen. So mo na giingon si Crisel nga suffer now, celebrate later. Amen. Diba? Antos ta karon, celebrate ta igabot sa Ginoo. Oh. Diba? So dili ra man na ingon saad man na sa Ginoo nga makaambit ta sa himaya. Amen. So nindot kaayo no, mao nay maangkon sa tao nga mulahutay sa pagtuo sa sugo sa Dios. Ikaduha, walay makapahimulag ka nato gikan sa Dios bisan ang kamatayon pa. Amen. So Praise walay the Lord. makapahimulag nato kay ang final nato nga destination kamatayon. Kaning atong lawas ba? Lawas ray mamatay nato. Ang importante nga atong kalag buhi nga matubang sa Dios. Amen. Buhi gyud ta nga matubang sa Dios. Ato basahon sa Roma 8:37-39. So naa diri Sis Crisel, dili hinuon taliwala nining tanan, sakto ba sis? Oh, sige. Taliwala nining tanan may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o Amen. mga anghel o ang mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Mauni siya no, bisan ang kalibutan sa taas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag ka nato gikan sa gugma sa Dios nga na ato pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo. Amen. Amen. So nindot kistanan bitaw unsay madawat nato kung makalahutay ta. Makalahutay ta sa pagtuo sa sugo sa tong buhi nga Dios. So una, makaambit ta sa himaya sa Dios. Ikaduha, walay makapahimulag nato gikan sa gugma. Bisag unsang klase, bisan ang kamatayon pa, bisan ang kadagkuan pa sa kanang naas kawanangan unsa panangana, wala gyoy makahimulag nato dihang Mo na ang nakita. gugma sa Dios may soon. Wala jud makapahimulag. Amen. Walay makapahimulag. Kung ato na basahon sa verse 27 day sa Mateo, ako man jud ni siyang verse to verse. Nindot kay ba nagkuan jud ko ba sa kanang mensahe ba na sa 16 Mateo 16. 27 kay ang anak sa tao hapit na moabot uban ang himaya. Sa iyang amahan kinuyugan sa iyang mga anghel og unya balusan niyang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Amen. So balusan ta sumala sa atong nabuhat. So kung unsay gipugas nimo, mao sa Mo na, na ibalos sa atong buhi nga Dios. Amen. Mo na og magpugas ka karong kaayo may suon, imo sad ang maani. Amen. Kung nagbuhat ta sa sugo sa Ginoo, unsa may atong madawat? So makaambit ta sa himaya sa Amen. Dios. So maora gyud. Magbuhat ta. Unya, diha sa 28, hinumdumi kini, ani ay pipila dinhi nga dili mamatay. Hantod nga makita nila ang anak sa tao nga moabot nga aron maghari. Amen. Kana ato lang taon diba sa 28 ba? Ganahan kay ko ani bitaw kana bitaw. Mulaom ta nga maapil ta sa rapture. Mulaom Mao ta gini ba? pinakatamis jud. nga Pinakanindot kanang jud ni siya. Pinakanindot nga kanang saad sa Ginoo kana bitong rapture. Rapture. Oh, mo na nga usahay mag-joke rami diri kanang nainay kalit nga mawala na rapture na. Oh, bitaw kay kana bitong moingon ta ba nga diha ra gyud dapita ba mao na atong paglaom nga kanang makaambit ta ana nga Amen. klase sa himaya.
Kani bitong nindot bitaw kay tanan, kana bitong sa ato bitong pagpangalagad sa atong Ginoo. Mao gyud na ya kanang lauman bitaw nato nga, Lord, maapil unta ko sa rapture. Kana bang malalin ko ba nga moabot ang Ginoo makakita ko? Ninduta ana oy. So nindot kay tanan nga siya bitaw unya diha bitaw sa sugo sa Dios katubitong giwali ni Pastor pagka Domingo day. Kanang nakarelate ko ba sa katupusan bitong mga kanang katapusang mga adlaw unsay atong bantayan? Magbantay gyud ta bitaw kanang katong bantayan nato ang pag-abot ni Hesus nga andam ta. Yes. Andam gyud So ta. maura gid na may Oo. suon kinahanglan preparado ta. Unya- Nakapangandam ta. Nakapangandam ta. Nakatuman ta sa atong mga buluhaton, isip mga Kristohanon. Kita gyud motuman ta sa mga buluhaton. Unya bantayan nato nga kita madala kinabuhi nga imong madala ta sa rapture. So no, nindot kay no, so atong i-review day. Unsa galito? Unsaon nato paglahutay diha sa pagtuo sa sugo sa Dios? Una mga igsoon, kinahanglan nga nasagyod gyud ta sa sugo sa tong Ginoo. So nasayod ta. Unsaon man sad nato pagkasayod kung wala pud tay pagtuon sa pulong sa Ginoo? Mao na may suon. Mao na, kinahanglan nga magtuon sad gyud ta. Nasa ti panahon sa Oo. pulong sa Ginoo. Lahira ba day? Kana bitawng nibasa lang tag once, kausa lang gibasa ba? Mulabay ra gyud. Lahi gyud na mga igsoon nga kung magbalik-balik tag basa, lahi-lahi gyud ang mensahe sa atong Ginoo. Amen. Kapila na gud ni nato gibasa ning mga pulunga, pero wala kayo ni nato na pamalandungan. Pero sa dihang baliko na to pagbasa, dunay mga labas nga mensahe nga matuhop gyud sa to kasing-kasing ug gunahuna. Nya mao say makahatag na tong kadasig. Kana jud kadasig sa pagbasa gyud sa pulong sa Ginoo. Dili bitaw ta man na naman ko ana. Man na mako basa ana dili man na kanang kuan naman na kanang ay daan naman na nako. Oh, Dili human gyud. na ko ana Human na. ko ana, Human na kasabot na ko basa ana. ang Genesis to Oh. Revelation. Oh, man na ko Oh. ana. Nya, kana ba yang inanang pagbasa paspason lang yun nimo ba? Mura ra daw ka nagkaog junk foods ana. Kanang paspas kay kamo basa sa Bible ba? Kana bitaw kanang para lang gyud ba kay tungod nga naakay kanang giapas nga gusto nako mahuman dayon ni nako nga chapter. O nya, wala ka kasabot unsay mensahe sa Ginoo. Ngano man giusap nimo og maayo. Aw giton ra nimo diretso ani mo usapa. Wala gyud. So mura ra kag nagkaog junk foods ana mga igsoon. Kung mubasa bitaw ka sa pulong sa Ginoo nya, gidali-dali ra gyud nimo, gipaspas nimo, unya wala ra gyud bitaw kay pagpamalandong sama daw na sa nikaon ra ka og junk foods. Mura bitaw kag di sad ka mahilisan, mura kag wa kasabot, gigutom gihapon ka. Lahi ra mga igsoon kung mubasa jud ka sa pulong sa Ginoo nga na kay pagpamalandong, mahuman kag basa ana mga igsoon nga busog ka. No? Amen. Natagbaw ka. Natagbaw, gimit sa Ginoo ang imong gipangita. No? Gitagbo sa Ginoo ang Amen. gikinahanglan sa imong espiritu. Amen. Nya ikaduha, unsaon nato paglahutay diha sa sugo sa atong Dios? Dili ta magtinalawan. Dili ta magunahuna sa tong kagalingon nga kaayuhan. Yes. Kay kinsa tong naning kamot og luwas sa iyong kagalingon, Kawad-an hinuon. kawad-an hinuon. Amen. Sa katulo, kinahanglan nga ligunta og baruganan. Yes. Dili ta dali madani. Dili dali madani. Oh. Kana bitang kinaiya nga paling-paling ba? Paling-paling. Nya bay mga Kristohanon nga layat diri, awa kauyon diri, adto na Adto na sa sad sa pikas. Nya, igo ko aning waliha, adto na sa guslain bay kanang mamili bitaw og kanang asa ra gyud siya ganahan ba, asa ra siya komportable. So ato nang bantayan maigsuon kay kung gihigugma tas Ginoo, disiplinahon gyud ta. Nya Amen. kinahanglan mo dawat ta anang disiplina. Mo na nga di bitaw ta dali madani ba, di ta dali madani sa mga kanang mga linla bitaw lihok sa kaaway ba. Amen. Men, mga igsuon. So, mo na, no, kanang mo interrupt dyan diri ang kuan, basin tungod po ni sa aso. Nya, So- review na lang ta ani day. Nya, ang ikaduha unsay makita nato sa tawo nga dili ang kagalingon gipahari, isog nga moatubang sa mga hagit sa kinabuhi, bisan pag unsay may tabo unsay ihapak sa kalibutan nato, bisan pag naatay naaning pandemic, naaning virus, naaning kuan, padayon ra gyud ta. Amen. Dili ra gyud ta magluya-luya, dili na to tagaan nagpagtagad na to kalisdanan kay lisod man gyud ta. Lisod naman gyud ta daan nya, magsige pa tag kalisod. Wala na gyud ta ana.
Sige na lang taglisod, sige na lang nato nag-claim, di. Atong pagpangalagad, nindot atong pagpangalagad. Dili na nato i-claim nga bati atong Usa pagpangalagad. usa ka hinungdan si Crisel nga ang usa ka tawo maglisod jud siya pagpangalagad kung nagapos pag yun siya sa iyahang kaugalingon. Kaugalingon, mao lagi na Oh, dili nagapos ipahari pa ang ka. kaugalingon. Oh, naghari pa Oh. gyud ang imuhang kaugalingon mo na nga di jud ka kapadayon. Oh, di gyud Kay kapadayon. magsige man kagunahuna unsay mga kulang, unsay mga Amen. unsa bitay mga unsa magwinaas tong kaugalingon, mga pangandoy, mga tinguha. So kung naa pa na nimo nagapos pa kasi mong kaugalingon, usara gid na mao ginay babag nga di ka kapadayon. Muna, unya, dili mahadlok mamatay. Dili ta mahadlok mo patay sa tong lawas, pero dili makapatay sa tong kalag. Mo na'y final na to destination kung imo lang tawon si Apostol Pablo, mga apostoles, before to sila before to sila ning kuan kanang nangalagad to sila, nangamatay to sila, gipaantos to sila. Wa gali to sila nahadlok karon ba? Gipakita bitaw ta karon ang ning hagit ra nato kanira pandemic kaning mga virus karon. Kung ato lang taon nagkalain-lain ng virus na nga tunga. Nagkalain-lain na paghuman sa COVID, paghuman sa kadang COVID na nasang Delta. Human sa Delta na nasa gunoy lain. Nananasad, nananasay na mataan, nananasay virus nga. Bisag sud sa panibalay na, aragi hapon. So, maura gihapon istorya, mao na bitaw nga, mamatay man ta, padungong ra gyapon tagpatay. Importante, buhi atong kalag. No? Sunod kay gipahari ang Ginoo sa tong kinabuhi, hadlukan na tong Ginoo. Mao na siya Deuteronomio 32:39. Unya ang maangko nato sa dihang makalahutay tas pagtuo, mato makaambit ta sa himaya sa Dios. Unya mulaom ta nga maapil ta sa rapture. So dalaygo na tumuhi nga Dios karong mga orasa sa ato paguban-uban. Dalaygo na nga tumuhi nga Dios So sa mga kanang pulong naay mensahe diri si Crisel Espejo Jovan, ana jud magmatinomanon jud ta sa mga kasuguan sa Ginoo. Kay wala tay angay ikapasigarbo sa Ginoo, dili ang mga yutanong mga kalampusan, kundi mga buluhaton nga gipahinungod sa Ginoo. Mo nang naa sa Colosas 3:1. Amen. Adunay eternal value. Sakto gyud na. Amen. Bro Giovanni, kay wala gyud tay ikapasigarbo sa Ginoo, dili ang mga yutanon nga kalampusan. Kanang kung nakalampos man ta, pila man ka kurso atong nahuman karon, pila man ka diploma imong gisangat karon sa inyuhang balay, unya nakaangkon man kag sakyanan ron bala na unsa man pila pa naka floor imong balay, napakay negosyo mga kuan, unsa man ka karon ka malampuson mga igsoon, dili gyud na nimo madala. No? Wala jud kay madala. Ang imuha lang gyud karon, ang atoa lang gyud karon paningkamutan nga magtigom tagbahandi ngadto sa langit. Mo bitaw ni nga ang naa sa Colosas 3:1 nga, ingon siya nga, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguha ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Mo ni gihatag nga mensahe ni Bro Espejo Jovan. So, Amen. sakto gyud kaayo bro nga. Kanang ang atong kinabuhi karon, asa man ta dapitan nagmalampuson, wala gyud tay ikapasigarbo nga naman iya ang tanan sa Ginoo, di ba? Ang tanan nga anaa nato wala gyud tay atoa, di ba? Amen. Ingon gali didto sa sa Kronikas 14:29 ba to si Crisel nga ingon dito nga kanang atong lantawon nga kanang naghatag lamang kami sa mga butang nga imura gihapon. Amen. Naguli lamang kami sa mga butang nga imura gayud. So, kung unsay naa nato karon maigsuon, wala gyud tay atoa. Wala tay angay ikapasigarbo kun dili maigsuon nga nakailata ni Ginoong Hesus. Amen. Maura gyud na ato ikapasigarbo. So mao bitaw nga igabot nato, igatubang nato sa Ginoo maigsuon, dili na moingon si Jesus unsay natiwas nimo. Pila ka sakyanan imong napalit? Unsa ang imuhang kurso nga gikuha? Di ka pangutanon ana. Igatubang nimo sa Ginoo maigsuon. Mga tubang ka sa imong binuhatan. Amen. Diba? Unsa imong Mauna nabuhat? nga kung nagpugas ka karon maigsuon og kaayo, maimura sad nang maani. Kung nagpugas kag katapol, maani na nimo. Muna kung unsa tong gipugas jud maigsuon, mao gyud na atong maani. So tinguhaon nato karon maigsuon, mag-pray man gyud taron no. Ato ari gining tinguhaon no maigsuon nga makapangayo kita sa Ginoo sa kana bitaw unsay need nato. Unsay kulang nato, asa ka dapita karon sa imong pagkakristohanon, asa ka nga level karon sa imong pagkakristohanon, nakapanglihok ba ka, nakapanarbaho ba ka sa mga buluhaton, kung nahigugma pa ba ka sa Ginoo sama sa gugma nga imong nabati sa una, ato nang pangayon maigsuon, di ba? So, Amen.
Natay prayer request, Sis Crisel, no? Naa katong kang kuan katong nas anxiety. So, ato, maginampo ay Email. ta, mga igsoon. Tanawa day. Wala Si- ni mo na lista. Kinsa to, tay sa ha. Kusa So, amo i-check ang prayer request diri. Christine man siguro to. Oh, kay Christine. Dara. Mga pastora, pwede ba ko magpa-prayer request? Del Rosario. Oo. Pa-pray siya siyang anxiety, si Christine del Rosario. So mag-pray ta maigsoon karon at wala gitay mahimo. Wala gitay buhaton maigsoon kun dili mo dangop ra gitang mapabsanon sa Amen. Ginoo. So, can I pray day? Kani kang Christine del Rosario. Yeah. Yeah, Rita. So ampo ta maigsoon karong kagabihon maigsoon nindot kayo ang mensahe bitaw nga na bless pud mi ani dili ra jud ni para ninyo para gyud ni natong tanan Para maigsoon. gyud natong tanan. No? Pagpahinomdom gyud ni ba? Ipahinomduman gyud ta sa Ginoo. Pagkuan gyud ni siya day ba kanang pag-renew gyud sa kanang sa ato bitaw kanang pahinomdom nga unsa atong asa na tadapita sa atong pagpangalagad. Basig na ataron sa katalawan. So mag-pray ta maigsoon napay commercial. Sige. So kamong naamo diha sa panimalay maigsoon ampo ta, Amen. no? So pasensya mga igsoon ha, maguba gyud akong naong mga igsoon kay aso kaayo. Sige, pray Yes, ta. ampo ta maigsoon ato tas pagduol sa tong buhi nga Yes. Dios. Yes, Lord, dalaygon og mahigugmaon ka nga amahan. Lord, amo kang gipasalamatan, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord, sa mga Yes, kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord, sa mga presko nga mensahe nga imong Amen, gipaabot in ka Jesus' namo name. karon amahan. Salamat, Lord God, nga imong may gipahinumduman, Ginoo, aron kami, Lord, makalahutay, makapadayon, Lord, sa mga buluhaton, Ginoo, nga imong gipiyal sa among mga kinabuhi, amahan. Lord, even karon kagabhion, amahan, among gipray, among gidala sa pagampo, Ginoo, ang kinabuhi ni Christine del Rosario, Yes, O God. Lord, in the name Lord, of ikaw ang Jesus. Diyos, Lord God, nga nasayod, Lord, sa iyang kinabuhi, amahan. Yes, Lord. Kung sa may kahimtang karon Yes, sa iyang Lord. kinabuhi, sa iyang unahuna, sa iyang kasing-kasing. Yes, Lord, Lord. we declare peace, Lord God. Yes, Lord. We declare, Ginoo, happiness sa iyang kinabuhi, Yes, Lord God. Lord, in the name of Blessings Jesus. upon blessings, Lord. Yes, Lord. Kuhaa, Ginoo, ang anxiety nga naa sa Amen, iyang in the name of unahuna, sa iyang Jesus. May the kasing-kasing, blood of Lord God. Jesus cover Pulihi it, kini sa Lord. imong presensya, Lord, nga maghatag Yes, kaniya Lord, ang in the name of kalipay, Lord God. Jesus. Maghatag kaniya, Ginoo, kalinaw nga Yes, dili, Lord. Ginoo, mahatag sa kalibutan, amahan. Kung dili diha sa imong presensya, Lord God, makapahulay siya, Ginoo. Diha sa imong gugma, Lord God, makapahulay si Christine del Rosario, amahan. Lord, tabangi siya, Ginoo, nga sa diha sa imong mga pulong, Ginoo, manarbaho kasi ang kinabuhi diha sa imong mga mensahe, Yes, Lord God. Lord, in the name of Aduna Jesus. siya makuha, Ginoo, nga mga saad, Lord, nga Yes, ang Lord. mga dautan, Ginoo, nga nasa iyang unahuna, Lord God, pulihi, Lord God, sa mga saad nga gikan kanimo, amahan. Yes, Nga dili nimo siya pasagdaan, labaw sa tanan. I-bless, Lord, ang iyang tibok family, Del Rosario Yes, family, Lord Lord, in the God. name of Jesus. Panalangini, Ginoo, ang tibok pamilya. Blessings sa pan-blessings, Yes, Lord. Lord, in Imong the name of ibubo sa Jesus, iyahang Lord. panimalay. Yes, Provisions Lord. sa pan-provisions, Ikaw, Lord Ginoo, God. God, Ikaw ang kanilang Diyos, Lord. panalangin, Mutagpo Lord. sa tanang mga Yes, pagkakahanglan, Lord. Lord God. Amen, Lord. Dalaygon ka nga, Diyos, Lord, nga among gitugyanan sa iyang kinabuhi. Amen. Bisan pa, Lord, sa karong kagabihon, Ginoo, sa kahimtang, Lord, sa among mga kasing-kasing, sa among mga kinabuhi, Lord God. Gikan diri, Lord, gikan diri, Ginoo, sa among gilingkuran. Hangtod, Lord God, sa among mga viewers karon, Ginoo. Yes, Lord, in the sa name bisan of diin, Jesus, Lord, Ginoo, nga panalangin dapit ang naabot ang tanan imong namin, mga Lord. mensahe, Lord God. Yes, We Lord. declare, Ginoo, blessings sa pan-blessings Yes, sa imong Lord, mga in the name of katawhan, Lord God. Jesus. Yes, I-bless, Lord. Ginoo, imong mga katawhan, Yes, Lord God. Lord. Nga kung Panalangin sa may ang mga tanan. mensahe karon, Ginoo, nga ilahang nadungog, Lord, ikaw tipigan nimo ni mga mensahe, Lord God, sila mga kasing-kasing labaw sa tanan, Lord, tabangi mi, Ginoo, nga ang unsa may mga nakababag, Lord God, unsa may gugma nga naa kanamo karon, Lord, tabangi kami, Ginoo, nga kini nga gugma, Lord God, gugma kini nga gikan kanimo, Lord God. Yes, Lord. Labaw sa Amen. tanan mutubo kini nga gugma diha kanimo, amahan. Lord, mga makatuman kami sa mga sugo nga imong gipiyal sa among mga kinabuhi, Lord God. Doon naman kami kahadlok, Ginoo. Doon naman kami katalaw, Lord God. Apan magpadayon kami nga nagkurog Yes, diha, Lord, in Lord the God, name sa of mga Jesus. buluhaton. Ikaw, Nagkurog kanunay man kami, mamaunay. nahadlok man kami, Ginoo. Apan nagkurog kami nga mupadayon, Lord God, Yes, sa mga Lord, in the name buluhaton of nga imong Jesus. gipiyal kanamo, Lord God. Lord, tabangi kami, Lord.
tabangi kami Ginoo kay wala kami mahimo Lord God sa mga kinabuhi Lord, kung in the wala name imong of tabang Jesus. Lord. Yes. Lord, i-bless ang imong mga katawhan Amen. gikan sa mga lain-lain Ginoo nga nasod, lain-lain nga lugar amahan, panalangini ang matag pamilya Lord God. Ikaw ang Dios nga maghari sa mga panimalay sa imong mga katawhan Lord. Yes, Lord. Ikaw ang Dios nga maila kanila Ginoo. Labaw sa tanan ang imong gugma, imong kaluoy, maoy mo patigbabaw Yes, Lord Lord, sa in the matag name of panimalay Jesus. Lord God. Yes, Unsa may mga amen. panginahanglan Ginoo, ikaw magatagbo Ginoo kutob sa pisikal nga panginahanglan, Yes, Lord. emotional Lord God. Yes, Lord. Spiritual nga Yes, panginahanglan in the name of Lord. Jesus. In the name of Jesus, Yes, in the Lord, name of Jesus, we declare Ginoo sa pangalan ni Jesus In the name Ginoo, of Jesus. magatagbo ka sa tanang panginahanglan Yes, amahan. Lord. Lord, bisan pa Lord sa programa nga imong gihatag Lord God, ang pulong mo kinabuhi ko. Lord, i-bless ang mga maong programa Ginoo nga daghan pa mga katawhan Lord God nga mapanalanginan na ini Ginoo. Daghan pa mga katawhan Lord nga ma-bless Lord God. Diha sa imong mga mensahe i-bless Lord ang tanang mga pastors Ginoo nga nagpagamit Yes, sa in the imong mga name of buluhaton. Jesus, Lord. Ikaw I-bless ang Lord ang kapatagan imong sa mga banal alagad Ginoo. Ginoo nga nagbadasigon Ginoo Jesus. sa pagtuman Lord God sa Yes, imong mga Lord. sugo Lord God. Lord, i-bless sila Lord tagay kusog, tagay kaiso Ginoo, Yes, Lord. tagay Ginoo kadasi Ginoo sa pagpadayon amahan. Amen. Dalaygon ka nga Dios nining kagabhion Lord sa among pagpamauli ikaw mag-uban ka namo Lord Amen. God. Sa among pagpahulay Ginoo, Lord. ikaw ang Dios nga among mabalon, ikaw ang Dios nga among mabati amahan. Yes, Lord. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan Lord God. Dungog himaya Lord kanimo lamang. In Jesus In name. Jesus' name. In Jesus name. Yes, in the name of Amen og amen. Atong pakpakan atong buhi nga Dios mga igsoon. Dalaygon kay atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo no sa Amen. atong mga kaigsuonan nga nagpabili no. Yes, salamat sa na, may Ginoo. aso diri ga smoke. Dili sa ni siya fog. Smoke gini siya mga igsuon. Pero katimaho sad mig humot diri. So mo na nga murag naglisod mi og kanang kuan kay murag ni katol among tutunlan pero salamat sa Ginoo no maigsoon nga nagpabilin gyud mo. Salamat. So among mga pag-ampo among prayers maigsoon no padayon jud ta sa kanang mga buluhaton padayon gyud ta maigsoon. Amen. Nya amo sang gidasi ka mga kaigsuonan nga i-pray sad mi ninyo. Amen. No? Pray I-pray sad gyud mi mi ninyo mga ba nga igsoon. dili bitaw mi maluya, na dili mi Dala jud mahadlok, mi ka- dili mi matalaw kay kanang parihara man ta maigsoon, di Oh, ba? amen. So dalaygon atong buhi nga Dios. Ang Dios mag-uban ka ninyo, mag-uban ka natong tanan. Amen. No, mao kini ang programa nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Ang pulong mo, kinabuhi ko.